eframa emu aye nyunyunyunyunyunyunu na enua atifi aye trotro ensuwansuwa nyina kwade dadin wei echese afe akọ aba abeto yen wakodum asamwa ohwehwa mfidie matrom obedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na no vim anadwo no anodene ensamo ye de braw enne no se wanya biantia wa yo ho enne ensam na che paw enne ensam no eye che paw na se de aduabo no de mami bia ni abre fritachiman se maka to se yo tetetu baafo na ye boyenta ba mu a tachiman enenne ye kopie mu nenne ensam a eba no se wampa biantia wa yo ho wo be kai se mrante kwa mienu bi ba ha se wo mo ewofa wo ya busua pani nyoma wo ye wo fie ho no tutututu amna ede emoja egum di moja epetepete fie ho no enne oyuosi wansensi enne ye be hu do we abre won kruma ewo dwumadie we so na me ka cho se Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe share afufuro hwebi wontie bi emfam free ho sana abogafo de YouTube no enso Sompa TV subscribe share afufuro ehwebi Twitter no enso Sompa TV Sompa FM social media handles ni nyinada wokwa ubenya Asem Mpe Nipa dwumadie bi na watie na nyoma konkai ede amawo omra sam wabate ka wo dwumadie we so sa na the nation sanka wofalumba wabate ka ohina yire maame ya boa akua so amabronya woya abrewatia ne hododo no kakra eno ntino sa abrewatia wo hwe ne ho yade kakra ne ho de ye na so no yenyini nyina mfrim ansana watumi ababa be kan ho fefefe ent one tenenka ne ho beto na ma yade afede producers a wadawroma wo ya ensemi ho adwuma nenne yenye bi ede abese wono banso ni de hye ba kwaku yeboa eka producers no sa na owusu enkwanta bisa eka producers no na Dr. Mo sa brantie we na okodi asemachi o Central Police Station ya chen kakra bi tum no efiri ho kono no so yare na ofalumba kra se wo se ne nan ya nso nye noa ne ho mo adwane we ya sam troni abasho tim da ko betumi abo yebetumi achewatum eno de ewo ho why fa show trim Dr. Mo ne ho kododo na ze ne ho atoro ana we do so mo police for na amfa ne sanka no am se abrante tena ha na om je ne tena ho kakra ama ne ho mo na dwane oko MC ahwa nana safo kantanka sempremu ofiri tachiman ne baye sa abrante slim no obo adwuma na ofiri go so won go so na fa ho ye den antino ya na abrewati ase ni nwa bemma bi fa ho ye den na wonim akua wo ho aniti omo ye fa ho ye den fo e bro nyambe kofie Kevin wo ya ta sa abrante no ade anyankopɔ ne kyentafo mu yinumpemu adwuma ende by bef natural ti atase mi hu se obi nsam buye na ɔtwema no eno de nyame na de kyentafo kofro bofo mpa ba masuketu am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo minam ti adwam nam de Asem Mpe Nipa ekɔbɔhye asase so kansa piane campaign enne kokote de babi be pam cheche ne enne pobobo pata bri ewo dwumadie we so anya asam ketwa enu ti ka kire obi no obi so kan kire obi se de ne Asem Mpe Nipa omode eba no eche paw enne asem besi wa santimem anya asam ketwa omra samwa bibia boko Oforisuo be ma twedi amponyankopon daro ma ode akode aba de ne yenka ebe kan se nyame saseda se ye yakwaba ene ya tifo ye ntatin kaboni bia kana no aragaja nhide no nti sakoba ne sa ne se ya tima kwaba ye de ne hwe bia ne se nyame ne ye de ne ye nti ye beda nyankopon ase okay enko enim the nation sanka ozo falumba Ewale nyankopon ayade ode yonko ache kete mada bojo ne mu ye nyina ye tie Sompa nya akono wo mu kura ne se ye ne ehunu afefoforo no ko nakakra ka die ye ne ye honhum di adanse se Ewale de yetwa
ndi be do bo ade ase sa kwan so na ya se ni bi mu se na kakra mu so ya no surprise ya brabo se be ya ye ni fi pampo nso betuma nya ne die na ne ma akoto te dia mai ya do bo ade ase e mo na tie nyina ni so bi aho ade bi ko ne tuma obi anso be ba ma ne ma ye kama and the story ni yetu ntino aye ko and ye kukre ye konko a na futu semu a ye de ebrew ananwumrei o papa adu bedru akiri o papa adu ubedru akiri maka cho se bosumi wedi ye ba ye nsem anuti ye ba ma obi ahu emfaso a ewo papa yom na enese wo ye papa ma mefka cho se untunwi se wo ye wo nua bi papa untunwu kura Sompa anuti ena se wo to abodo egu nsuo nani a dachi bi no sena wo nsa betumi aka anuti asem wa meka cho no se na obeye papa dabi no obetwa so aba se na ena wo ka obi ano amana aduane adie se ena wo fra obi antoma ena hochirama wutumi etua janka bi school fees ya ma menka cho se wato abodo na gunsu ani na dachi bi onsabeka anoti se wudua no bafu ena diama wunua wa bra ne ho akire no a ka hunu se wubetwa ne bafu se na wudua ne bafu a na se wubedua ne bafu na afiri akomapam na se wunua so atumi asre wa bra bronyan wontumi nya aduane ne wonya atade nse wonya mpaboa odofo meka cho se wontunwi na wo papa adubedu akiri se papa de obi eduru akiri a maami bi a mempese mebo ne din wo mi kuro ma sante mampon saa semi makana fidie so pen se secondary school ba ko wo ho amani ampon senior secondary school me kanisa SHS no ne na mafoza na mokano na brantie bia no efiri kumasi kropom ha na wo ko suku asante mampon amani ampon na brantie ne maame ne papa nyina wo US abrochimem na brantie ne ba boarding house wo asante mampon amani ampon no na brantie ne obi ane opefufuo yie pa etida kubi na akoda no wo dwane akokroma akopefufuo ni bi adi na woduru boys quarters bi na maame bi edi awoka ene okowo fufuo ma maame no ene FM eto otene to ano ka kire nse maame me de fufuo de me pepa o na ya menkwane no so obi a wutwam akowo fufuo e ka hwanua enti esanse maame no so wa badaye enti no se akoda na me wo fufuo no kra no ana aduane bi obanu abia no aka kire ne se unya ho a meje waduane da bia ya no abedidi enti ekokoye nse maame no fa akoda ne se ne ba enti so omodan ne ho aduane no de efiri ho kona akoda no na oni kura senti a mepese meka che ona nwumre se uduane bafu abetwa ne bafu no ena mpese me ma metwe wa adwene esi bibi so enti maame no hwa akoda no emfie miensa aduane diem eduru ba bi na akoda na kora atumi ka se ne ho kire no na ne maame mo fa sika mfra brochire ma ya na maame no etumi emani bi eduru ba bi na akoda na maame ne papa nyina atumi ne maame no edi nkomo esanse se ne ba kom de ne ba na maame ne manaduane de a na ne oye obatam papa ekoduru za akoda no timi wie suku maame no hwe no manaduane di ene okraye se maame ma wie suku nti me kokuma se akoda ne beduru kumase ne na wotwini mu ana ne nkra tae ready na ese wokone maame ne papa o US abrochimem akoda no kai wo kai papa bia maame na yama no eno to okwa abrochire sa baaye no na wo se wokọ back to asante mampon no kọhwe maame no eto okọhwe maame no okoduru ye no na won na wonim abrante no na wo bo na mane ya kire wo mo no na afei no akoya samfoforo se ye beka kira brantie se maame yewu ana ane to omo ko frefre maame no ma no ene maame no nwama ma bia na omunim brantie no ebai ena omo ka kire ne se si na yie se maame asumasi okọ
Asiakoda ne ye pa ma no bobna suye na nasem wa wo ka nyina ne se papa bia maame no de ye numre bi wa bra na wo sua nwoma wo amani ampon no ka wa ba kire wa kai wo baba be si dan de maame no enye dan ketwa kra wa draw ne plan nyina a wo yi plan no kire wo mu ede ne kosi ye afedie maame ko osese maame ne kodea na maame ne mabia na time wa ko school no mo ho no na wo kai wo mu din a me bodin no mbehu ba bia me ka asem nafa to bo wo mu din no ene osese nipa mienu we me jada ni tie sompa sende me no kasai obefa wo mu koya abrosa chechirche bia wo mabesie no enya asem ketwa eno ti ene so papa di wu beduru akira emfa wo ne papa bia wo beye ne ne enhwehwe eho akatua wo kyena efrise se wo to abodo na gunsu ani nko ade a debi wonsa betumi aka enne maame ne ma no omaya adefo yemusa se wo mu wo fa bia no no kura wo sika no kura no sahwi no kodo kokoo a wo mu nie ni da so kura se enka krom betumi anya dan adema ma ade ache kotuka ya no fa koye enoma ya adefo enu ti se oye papa na kura na se wanka se wantumi ateso mfaso a unchiri kafo betumi ateso mfaso ma papa emfa wo nu akiri enu ti enne se wo beye papa me me kan kire wo se man hwehwe so akatua kyena unchiri kafo ebetumi anya eso mfaso enu ti wodofo bronya bre ye wadwene se wona wote mantem ho no a wo mu enni sika o mu de eto emo anwa ne akokọ ede aduane asigya so no ye wadwene se ma obema papa aduru akiri ama won se saa yotimi kobam dia dabi no krupo twedi ampoba se ya domono ankasa hira ne ma no to abodo no gunsu ani na dachi bi no osabetumi aka ano ti sompa de no ye wadwene se obama papa adu akiri sompa chade no ye wadwene se emma akunafo obekata wo madagya so ye wadwene se enkoda nyanka wo maame agya wo mo ho ekro no wo papa nom agya wo mo ho ekro no obehye wo paboa hye wo mo atade ne de ensatre so sa akoda we hwana to atade ma ne bodi a nyankopon afaso ahyira wo anontino se wo ma papa aduru akire na entie di obi beka ma bambuo ni bi enhawa adwene anonti meka kiro se wo banum suo pade a eduru ba bi enhwe nkyɛnkyɛn enhwe di obi beka kiro hwe so na ye papa na sene na anu a eso akatua no krupo twedi ampoba se yadom ono ene betumi ahyira wo ma papa nu akiri doto no na ye papa enenne wote so emfaso die dodo no na ye papa enenne onya ho emfaso na empo ne ma ateso mfaso sede maami ebie papa ama enne ne ma no mu nya di daso se omokwa piem e wo US abrochimem enne omoso enam omo ma papa so no omoso aye adefo enonti ene wo ye papa na wa bra ye je emu ene ntoma sompa chedie se wo ye bi na wo bompa ye de agusu a yakopon wo ho kwan se wo hyira wo eye me mutofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samwa Oforisuo bada wase na dwa yakopon jama kachama da bodwe ma mojaje ma fosa betan na chese e be kan se nyame ne yedi ne ene kai bonsa ho ba se kremoto ebibia ntiyan esete ade a ese nyame na ya kan sanso ya fancha kese ma etifo ni ahwefo a ye no mo di dwuman papa jaba jiware aja ebia bia mchiao akeadu gas oven papa uni size ronya yenya ye tie sompa ya chiamo sa me sara koba ani Oforisuo se ochiam miami huna nyumri ani na msina granny wo ho granny me koto granny paye na mama yo defo se na mo na on sesa granny paye na mo apeja nyare
Minya kwa gulumba zo mchia wa kwa ba. Oforisuo anasa ma wo de abeto dwa no. Papa ye de ni kwase ni pa obre hu. Se oye papa no obre. Ani nyina ya na nkrofo bi tachire. Akwa we na we ni sei. Akwa we na du we ko che no. Ozu enya sa experience nya ya hu bi da o. We na du we ko cha akwa we di papa ni we. Ebi mo nte papa ya se. Sade ekuta na wo de ma wo bi no. Bebre nti ase. But obi o te papa ya se no. Sompa FM. O te papa ya se no. Opportunity se den. Won ni nim ni hedan. Oye. Oforisuo won se accident did si ana bibi atrenjem timi si. Yes ade we de car we de nti nipa wi. We de ana se o munyina be wu o. Yes hwe. Ba kokwa ni wan hu tinye. Ya na de adwa ko buse no yirai o wadi ayira do dabi. Edru me bia o papa ye etimi you free asan mu. Ya na edim. O se o ka sa asem yi. Amama ka min sembi Oforisuo. Abrante mebonde abrante be na friend Frank. Na won se tetefo no omo papa ye no na different from na ye di. Asama wo ka wo re ye nuanom a omo ko suku wo sabe amanfo nkro so. Obu ho a ye na nanom ene ye maame nom. Sa akura ne ye mo fa manko a minima akura bi okọ suku wo kro bi so. Otama maame no a omo ko da ne fie na no omo ko da wo ne fie no. No wati maame no. Awa fum kwa so. No akwaje maame no ma o de abafi. Ei, enne. Hwan ene timi asa ade no. Mi timi nana, ana mi timi maame akwaje no. Ebi ayira. Se ebu okura nem se akirikiri. Ya ka nyina wo se ya ka wisia akunafo, awisia akunafo. Abrante ka na semi. Na nya wisia o. Na nya kuna. Ba ne papa ye dru baabi. Ade ya ne se obre ya ne twawuo. Nanso enne me ka sa asem wo. Efie bi mo wa aye rich house. Sika ofie opa. Wo be kom ne nipa ba ko na me fie. Abrante ne ba wo se maame na eden ewu ko be si dan ma no. Maame ne papa ya wo ya abrante ne. Akoso ne na ne maso. Te drum bi ho no ma. So bia wo so ye papa nti je tei. Sompa chade ye obi betimi de aba no ma bebre. Maame ne ba twa fra Osei. Papa fra Osei. Wo se me ye ma Nyankopon nti me mpedi bia. Obi so se twa me di ni nyina ye. Ni nyina ye. E wo kwan obia fa so ete na chade e so fa. Ye kwa obia fa so ye na ye de e fa. Na wan hwe ya onti ni passe. Ba na me pesa me kama ni pata se ne bi ti ase se. Se wo te papa ya se a, wo de ade e che obia enya wo ya. Enhaw. Inti na brofo omo kosoro no dane danya no mepeja kwasi broni timi cheka ye tie Sompa timi efri ni krom ba no obebrede ade ye ne ate adabai ni asese nuro ade akwose ko free screen e wa brochire eju broni timi sese nuro ba wa be free screen ya ye nte no ma biase papa yo Oforisuo te papa ya se wate te papa ya se na ya papa na wuja okra kwa e ka unchiri ba Oforisuo me das. Okay, Emma papa eye en hawa adwene na o papa edi obedi atwiri ye ne Tabita clinic entwetwe nkomo emra sisia Tabita clinic omo wo sofola alignment orofo kone kosa ho yade wate ko ne kosa ho yade efri se ama me ne wanse meta ka kire wo se ama me ne wanse yade na enipa benya wo so a na yade ye ko sofola alignment ho na Tabita clinic wo Dr. Kofi Benter na sabre ye no ebetwe enkomo no doctor memo akwa aba panipa mpom te sei dia kani po amantem wo se di kanfo Tabita clinic mo ba ye nche so amanfo bomudin o amanfo bomudin papa ye yasi wuku ada so ya mo de na mo ye wuku ada no ye so mteta wuku ada no maba
Doctor Yetio. Alignment. So for line alignment. The telephone number is 0202 347 647 and I say 0260 19 62 19 The Beta Clinic here herbal clinic ayaba foforo na yehwe yare bia na nso yare a yehwe ne kese anaso brofo se beka se bia ya specialize kese pa no diabetes and prostate enlargement and as a prostate conditions. Na se me honom na papa ba masoye. Oba e no say doctor, be se me kan se mi chro. Na debi me da honom na me ade chi anopa na me se me kwa akodwonso. Na me ko se me kwa akodwonso na che se ma ya adwonso no nye den emma. Na hwese obi ada anadwumnu ni na ade achi a wo se odwonso no akose kwa akodwonso na wontimi. Enti na yene ne ma etam ne de ne ko ayaresabia. Some akɔhwɛ na papa yɛtimi ayɛ de adwun so free ɔmudu hɔnom no ɛna nurses for no ɛbɔ ne bladder no kakra na adwun so ni na ba abɔnten ɛna afɛ ɔmo yɛ ne test ne labs ɛna ɔmo sɛ papa ɔnya prostate cancer enti ɔyɛ saa na ɔmo sɛ saa deɛ a ɔmo bɛyɛ no surgery enti ɔmo hyɛ date ma na ɔmo hyɛ date time sɛ ɔmfa mmra na ɔmo fa nyɛ ne surgery ɔyɛ surgery ni wie no ɔde ba ma hyɛ hɔ no na bisa ne sɛ agya na ɛbra ansa na wabɛnya prostate cancer na nyɛma bɛn saa na ɔho ɛna sɛ wɔnya atenka bi ansa na ɔbɛnya so yo first me honom na se me kodwon so na me dwon so ni mu apai mienu eto da so me kodwon so a aye se me chim ansa na madwon so sometimes dwon so no de me a enche dwon so no de me enche na dwon so no ye den e ba bonten me nim se asema me ken obi honom a o fi a o hwe misisi a e bia no so the same problem e pa ocho ment na ho ema odi enya se papa edi ema unkonya prostate cancer Emma unko boka kesi papa no kaka oboy ye omoye ni prostatectomy ye ni prostate na free onya kaketwa nti at the Beta Clinic every Wednesday bia ye free prostate screening yes Wednesday wo de brad obeya ne se obeya card 50 cedis na enya nto wa Sompa se baby touch ma ya pedro di amount o prostate nso ye cleaner na ya cultural na ne se de wusi ehwe wo so no akohwe wo so saa obu ono mo se doctor beye na nsani ana se beye 1 year ni me so ate me komu na eden ayi me nanti kakra na mabre me nasi na tata ho na atwetwe eto da so na yesa ayetitiriti ye ne mensa the Beta Clinic for say wo honom na wo experience bibi say ya ebetia ba say o sugar na akosro ana say diabetes na eden wanya oba so ye be hwe omojema hwese ampa o sugar kosro a ye de watu ye aduro so ye aduro no mo a be sam wanya o form ne back na fe so ma o sugar aba normal level obi on mo say doctor mesra no pana machi kasei eye meya na me honamu na ye mi ati say de ya bome no edwane to meye mo na meye mo wo me the Beta Clinic say wo honom na wo experience bibi say ye betimi aba say all some na aba oni paduam enti bra so ye ni entwe blood sample ni entwe omojem say all some wo mu ani ama wadu Sompa FM efru ho last week me be kan all some ho asem na omo ana say nipa e ba e be ye ulcer screening no bebre na no ye hwe omojem na apart from ulcer no almost our typhoid mo aso omojem ti na wo se mo ulcer adwene sa mo typhoid nti na net bita for e sa dia ba be chere typhoid na amanfo a omo ti ana so mo hwe mo se the typhoid yare no esitie na eyo so mo hu se de o mesi ahwe omo so ayeden afa enti typhoid yare no yare bi a spread pa na se metanya typhoid cases e o maso ye that's pa typhoid no aboard by friend no salmonella typhi na sa boy di openi sebi efimu ana se baby a bia ya manfo enhye da endi ho no muni to mo se to da obekọ environment bi na se efigugu baby basabasa e bia na gata bia da ho muti mu kra 2 years beba on hwehwe ma ye hu se baby sa no anipa na e wo ho no mo no Sompa conditions yi bi we so nche se bia what to estate house ana se what to fear papa bi mu ana se be clean also ntimi ya typhoid bi ene ubu pipe water di si wono mo a na okotwa ho ba 30 minutes ba na efi egu ase no e bia na de opese o de no ntimi fanye so pipe water na ye nyina ye de aduane mo so ba se na de aduane ye den e didi obi so ho no mo a oto aduane free abonten se obi e wo typhoid na oye aduane na okoto di a o so betime nya typhoid ni bi
ehu bi ho no mo aye man ketua wo school mu ade cha no pa ne akosi o mu school mu enkra no we ko no mu di agro no mo sa dada form ne ade akwa bi kwa betime nya typhoid ni bi afri ne na danfo ho na ode aba be san obi e ofie the person me chane say typhoid yare no obi no on ma o ye exempted it michi obia na na say Ghana Health Service amaye hu say every year nipa 690,000 etinya typhoid say typhoid asma ye ken enye government hospitals on kwana make on private hospitals en kan and na herbal hospitals en kan ti wa hwe Sompa FM and na fe so typhoid ni ulcer link with domuntem say obinya typhoid da typhoid dem wano omudi akoni aba oni pan sunum last week by mama fo hu say ulcer moano omo no moto yefunum ensunum na afi o ha sei e fe no esophagus but typhoid dem wano say omunya kwan no mu wura omo no kopie unsunum mu a ometime didi unsunum mu na afi ama unsunum mu ayeden atokuro etokura na ulcer so den ho ayeden agim nti onkofo bi ho no mu a omo typhoid na omo san wo ulcer so obebisa say na typhoid ya wi say ye wo yen ben sa na obuhu ade ya hye na so ne say typhoid say chi obi fofora signs and symptoms a wonya no wan hwe obeka say malaria mami ba ma share ye na o say doctor debi ho no man na me hu say o say 2 weeks ago ho no man no hu say yi tipa no ne ho ahye asa de awoti egu no so no hu na mu nnan na memre ntimi nya hwe e no so man wa ketua so nkoso malaria adwuma no yenya ye tie Sompa no mu ye no e na ebre ase afei be 2 weeks na signs and symptoms no inside the esan back no so no we dey also call hospital ni ehwe so ba wa se na me okay kan ni se na me say ene say yan kwa ni without ye obi a wonya typhoid test ayeye nso kwa na chese ewum asma make ko bebre ebetimi a link because ko bebre ho no mo a si afifufuro mu a answer na afin be ko ewiye no o betimi anom eye malaria duro sa obi obetimi na malaria duro be 7 times 5 times answer na afin na ko ewiye obi ho no mo a yese wahu se no ho ayehia na sa awategu no so office malaria na iden ache no enti na ne ka cha man for self medication de enye enti ya na ohun fawo a ebe yesen ka beba hospital na hwe omugem ni ahwa de kode apotia eyewo ni ma waduro dan se wan kasa ba koto aduro no iden wanom mami malaria aduro yokoto yi enti mi ansa ne typhoid ya wie nanso wonom aduro so a ewo FM liver and kidneys metabolize mo sa afei ama pressure abeda obody na yeden eso obi nya typhoid a science symptoms so timi nya ne bini di kan honam be hye na afi uti apaiwo to da bon se awo pese den etigu so na honam ni na be mremre amanfo ba ma se om se doctor aya na me hu ne se minti ni mu twetweme one classical sign of typhoid obo no office on 90 be na minti ni mu twetwe no nanso wote wonom kra wonti ni mu timi den etwetwon ya fra rash bi rose spot omo mota wo typhoid no rash timi gu ombo so eni omafu so enye obi na hu sa obi honom a ohu sa enti obi honom oba na se rash ni gu ne bo so a o se eye pimples they say good nipa bo so good nipa anim enti se wo hu sa pe no pe wa hwe ehun bibia iden aye because what na ho cha by the time when you ba ho so na say aka wa to honom obo no bo say doctor me run pa anase me yema iden etim yenya ye tie Sompa ato doctor be nansa na say be 4 days ni mintimi ndidi obo no ba na say ne so ate we na signs and symptoms a obi wo typhoid a otimi iden experience ade ba kwa what typhoid ho ne say unya sa signs and symptoms yi no ampe hujuma endi na otena ho no mo na hwe ne han a emone nam so mudidi unsunu mu nenti o metime didi unsunu mu na afi o mutue ensunu no na to kra be da unsunu no nti bo nse wudidi a edwan no instead of say enkebetena wogi ya iche na se woyem no na afi ekọ beebi ani se den ekọ ti bo wo no be ba hospital bo nse omofu no aye kese kakra se yampe na se yendreni sale ko na mfi wafu no mu pe ubetime nya bibi efe ne sepsis an infection of the whole body and we yaw na uti anye ya within some months ubetime aiden every year say but you say o hwe me tabita clinic for nye kase yi o pay tra kwan a you so follow alignment the telephone number is 0202 347 647 tabita clinic yesaye massage e wo yaso ye e bia na wonya stroke ama ofa adwojo enti wontimi nante papa bia tabita clinic ya fa emma ye training omo in the art of massage oba o metimi massage o ma ho na mesisi ho so kama ofo bi wo ho no mo a omo bone pains enti omo da painkillers so wontimi na aduro so ankwa wiye sometimes we try alternative medicine na best enti bra so ye
me massage o ne nhwe se o ho besisi ho so na bibia eden aye kama Wednesdays dey free prostate screening and diabetes screening. And when you say do Wednesdays, so I'm not putting me training Wednesdays don't be going on be but ye draw no bo nya din ye labs so ne bo nya din enti enye chinchin twan say so train Wednesday and na why den wa ba oba e draw no betimi ato labs no so be juice kakra bi me ahwese e be hwe wona ma ho so aye den ato we dem pacho medamase Jene Tabita clinic for na etwetwen komo no na ba bia doctor me peso tim kakra e Wednesday ho no I think Wednesday deep juma potin na mudie. Okay, Wednesday no. Aya na ka say free prostate screening na. Obo no mo bana say or say oil last me genius cause and as we can what you say free prostate screening. The tell say oba J card ni 50 cedis. Adia ye ni free on see twa scan prostate scan ye twa. Obo no ma o complaints inti e ma ka cho say PSA. Oh, and we chase car ho e complaints are the beba e ho labs na ebeye ama na answer aye den e ma wadru e na e say diabetes screening no so ba e be won san no ni ahwe sugar ti se ama for beba Wednesdays no we won obetwen ya later wa no aba oba so pese na opese ama for ba aya na oba ni tem ama for becha ama for be brain so pese ama for do na aba kwans na wa den wa ba nti aya ama for some rant if you say diabetes number 1 san no say no Sompa FM so nti o say o ban tem ne won san ne show na o timi ko fie na o yeden iko didi okay ye be dase enu ti no yakota Tabita clinic na ekotue yade ase efiri say omo wonuru a ano nam na enfidi akasa paade omo wo Tabita fo na ukọ omo environment wa hoso ofe we ekire say omo di djuma e wa yaresa edwumadie mu doctor yemfia ma no entudwa biem ansan wa sodi akọ your telephone number no 0202 347 647 and I say 0260 19 62 19 Yebedase Tabita for ena mote wo mo enka no na ye twa ye dwumadie so orofo makato se program we no aye very hot kire se omanfo doto no a eton ade wo so no e kire se resource no e bababa eno ti wo mo tie no mo mmere yen na ye de ne pa bema mo efiri se omo so agiatum ena omo ton omo nyoma e wo dwumadie ni so eno ti emmere papayo ho na wo papayo edu bedru akiri o papayo edu beko enkai ovalumba ovozo radi nyankopon hira na manyo kese ne da ofutu adeba oso nipa o papaye edu beko esoro edu beko nkan wa brabom wozo mebo hini bi so ochiawo magene so uko kepku so oye anoma abo hini okay friend na blue light okay wase wayi bi yene de oya so 1 2 3 1 3 4 1 2 4 sana so by the station line no yes 1 3 4 1 3 4 so no me said your can ya o fi du our stress and nana mabona mane ya mi nhira wo nkwa so udi djuma bi se na mpanifo Sompa FM anokwasem ekwachi ovozo anokwasem ewom ne se onipa de eni hu kwan se obre papayo awrade asem ka onipa papa de ne kwachi abrabom awrade asem se onipa waye ye de bo kwan ma de du pie nipa titire nim nje wa abrabom no mata ne awote try se wo ketu anim no betima ya adoye wom ovozo obi wo ketu bi ono so hia so ya adoye o nye ni owo sika nko a o ofozo obi wo sika edan ma ohia wo adoye wo pefri won so obesole oye panyi ne yere wu ebi kura wa anwoba so onso be wura fie se oluma mpatro na mensansuo ma oluma aduane be na akondo me no ama okeke golma ne be pa duane owo nyina wo abrabom ono so ne ohia no ye ka tro nipa bia sa ne awote no onso wo obi awrade de wo ma hye wo nsa se wo nso dua bibi wo mabrabom fa hye otirimu sa ebia na wo de otimi meska o baba ya so makoro de amani pa problem dipani ya yalefo bi dada mo kreska bebrebe oni nipa wo so ma no edu so aye de ne se obetu mu azi o papa we die enkosi da obewuo no so opu obi asoma no obeso okọ hospital aye men so me de no ye nyina ye hunu sa de we ye wiasi be ye fefefe na ye dedede na ye dokodoko amabrabo akon nanim ebrabi Elisha wa be ye di for kase because Elijah ko eno no so aponti akora bi e friend Gehazi and one is akure na nam wonso tete ne sania Elijah tete no na da bia wo mo nam ko kanse mpate se
anko obi kɔ so amramba to akɔ kanya me asɛm no nam fom na da bi otwam wɔ Sompa anim ha na nkia nya obi ɔtesa Sompa adwuma wura na ɔse na bia me hunu wɔ diifo esu otwam akɔ ka asɛmpa obeduru na mfifire afiri no de hanki pepa nanim nanso saa diifo emi buza so ɔgye na home wɔ he wɔdidi wɔ he ɔno na obowura dem ne ho kan isusu ho sɛ papa diifo yi otwam da bia yɛn try sɛ ɔbɛba saa atan na ɛyɛ na dina ne esi ɔno abedi ne mpo ɔkɔba no wabra wɔnya baabi agye na home wɔkan na okunu sɛ dabi sɛ ɔde adwene wei abade a ɛne yɛaba nsoro no yɛnhyehyɛ ne yie yɛnsiesie dan bi mu ma no na ɔba no ɔpɛ baabi ada nso a wada ɔde fo bowura baabi kɔtotɔ te sɛ nkɛ na mo kyana mo ne ade kɔpɛ nneɛma edi mu ɛde bɛtoto ne mpa kama odiifoɔ ne kwa na ɔto se frɛ no sɛ papa me nhyɛ dan nimu minimu su minimu wade ban ade nam wiase nanso me hunu sɛ ɔta atwam ɔyɛ ne mfifire firiw ya na yɛ mahomte awurade adom me bi me didi to bi mamoa di ma plan sɛ na de waduru ha yi didi nanom na apɛ baabi adam bo a me ne me kunu sɛ bra ne bɛda dan yi mu na de fa yɛ wadwuma a woyɛ wo nsɛm ba no fa kɔ so aneka ne kwasɛm odiifoɔ yi ti asɛm an kra me ampa wodidi ɔdae bible sɛ ɔsɔre anopa ɛna obuza sɛ maame ɛde na wo nso hia na menua no wabrabo hwɛ etom da bi wabrabo ma obi pɛ so ɔboa pɛ so ohunu wusuban papa no obi so ohunu sɛ de osi tira wo nsɛm na wagyae na ade de agyaw obi pɛ so ohunu nsa ka ne a wode bɛyɛ afoforo abetima aboa ɔmo ansa na wagyae de amaw na papa ni twam da bi a ɔwɔ ani sɛ diifo na onim sɛ maa ne hia bibi sɛ abusua ne hia bibi nanso na ɔmo ntimi maa wɔ nsɛm nti no ɔno so ntimi nya ne ɔwɔ mfa mo ɔmo ɛda ɔmo type the glory no ɔno hyɛ ɔmo animonyam wɔsi bo owura yɛyɛ ha deɛ yɛkora ne yɛma bibi adi yɛma baabi ada ahokyerɛ nniyɛ so yɛho tɔ yɛ deɛ nima de awo wogyina hɔ obɛtumi ayɛ de ama yɛyɛ okay na kora Gehezi ato n'ani no ɔsi oluman yɛduru ha ne yɛdidie no hu sɛ papa ne yere ne sɛbo yɛ yɛmpa me hu sɛ ɔmo ne to yɛ timi deɛ misusu sɛ ɔmo ni ba deɛ bɛyɛ mo owura de nkasa nkyɛ na dom wɔn ba afɛde maame ne gyina ɔbɔ n'ani osu ɔsi obo obi wura manyini tina abusa ne ame payment man fa nka ho no baabi a maduru me wu enye yie nanso maame na dɔ yɛ no mo odiifoɔ hyɛ nkom na da sɛ eyi aba this time yɛnkɔm ewura fie ha biem no na awo aba fie ha ne yɛte akora asu wɔ fie ha ɛyɛ saa sɛ de odiifoɔ no kaayɛ epɛ sɛ megyina wei so de ka kyerɛ onipa bi a wɔtie anwummerɛ sɛ ɛwɔ abrabɔ mu no no matter sɛ de awurade bɔ wo sɛ ahia wo no matter sɛ de awurade bɔ wo sɛ wowɔ sika wo nso wɔ obi a wɔ sɛ wodua biribi wɔ n'abrabɔ mfa hyɛ wo tirim osori anopa na ka 50 pesos a wonso wo obi a wasa wo boa no hwɛ 50 pesos na wonhunu mfa so wo so obi so ahyehyɛ nsuo yɛtɔ baako 50 pesos ne mpai bo so so beto sɛ nsuo 50 pesos no na nkɔ no so sɛbe ne matima dane ama no onya ne obedie eti ewo ne yekura wo no obi nso die wo mu a wasa wo firi wo kra mu ɛyɛ saa nipa kora dɔyɛ na abɛko akɔ wanim ɛno na wo ba na abɛka samfotuwa na wo kra me wase nhia ne ne ohunu mobroni mobo no awurade nyankopɔ bɛkae no ne yare da homu wase awurade behunu ne mɔbɔ na obɛda no yade na mana yɛ nhira de ama no fa ko de ne na besi osoro so de ho bɛhyɛ ne na so bɛyam de difo no ne ɔyɛ ɔtamfo fidi sumfo oboni parete no na ama ne nneɛma nyinaa akɔso ayɛ nhira yɛ ka atwo nipa a wotie yɛ sɛ ɛma yɛyɛ ntim ngu so ti ase wɔ ofie wa wote o man ntam wɔ sɛ na anu obi anom wananka ne abedi hu ɔde ne eduro so nnɛ wan na wo dom no no nso anya biribi adi sigani na no waka ne history na ano no wɔse na minika prɛ na mitimi ton CDs wɔse na minika prɛ na miton nuro wɔse na minika prɛ na miwura nkofo fire no ma twom sɛ ma yɛ sɛbe nku heba nku bi munto bi ma me ɔkɔ a no mo ne bɔ ambesie no odi bi ene papa unno no timi bɔ advert sika aba wonso hwan ɛna wo kai no na no obi bayo wo yare ɛka ne nyina besi 5 minutes wo anya unim sɛ woduro no so betima agye ne nkwa unkai adɔye obi yɛ wa ma papa na kofia kowu wate se ase maame na oba ha na no wakɔ kowu because wo anya kaprinti na ye wonso adɔye kase se wo so dua wɔ ne bra mu na nko de ne kra hyira bebre sɛ ne papa we na mihia no a papa nye sika nko ye bi obi adɔye o etom na bia wo futuo timi ye obi adɔye etom na bia wo links ye nkofo bebre wase trem obetima tre ba bia di ho nkoma mo abra bada ne so obedie adɔye obetima ye no fozuo so obewura baabi se ye bɛfrɛ bi timponi afrɛ adwuma wura atena se wafrɛ no fozuo hu ne sɛ onka bibi keke adwuma wura nko apra ne bibi papa ho ɛno keke ye wadɔye ɔdu begina baabi no bɛsɛ no enti ye ka adɔye asɛm a nye ne nyina na yesika wadanse die eye obi adɔye o signature keke eto obi pipa so eye na adɔye me wo faase be ye otumfu eye ma adɔye bebre
bia be wura bi e wo fa otumfo fam za do bete bo obebo mo no mesem firi na busua mu a wo beka madie wo di ase edie wade bi wa nso obi a nko be frɛ no akon ne atonza ade na otibi su we o TV so wo meme wo se de ade tie but no keke wo ne ya ma obi nso etom de bi na awurade du gina pen bi a ye obi adoye obi mfa wudi ye tie Sompa obi mfa onkomo keke enko baabi obi mfa signature keke nya baabi nya na daache ebe so abapa de amofo so awurade nhira okay eno ti o papa ye adu beduru akiri 0551931931 0551931931 0548931931 ma o papa yo emfa enru akiri 0551931931 0551 931 0548 931 Sompa sika promotion and also koso and until 5 cedi kabi ubedi sika kama ene enwumre medical catcher say entomo owia enkotono na sika Sompa sika promotion aye adwuma star 256 star 3 hash ye twabi 5 cedi utwa mienu 10 cedi ti do betwa no eno ena bema woso watumi adibie ma papa ye emfa wunu akiri hello FM hello Fosu Marie Peter Asafu Moonlight we Peter ni Fosu bi kiamu nyina oyina yire kiamu ba na okuto de dia ba ni ye ba na papa ye de ankanya de e ni pa good story a engage kan me ni papa ye de dum ka o se ya mi sha wo ya do ya e du e de o de bia do e du ni o pa ya re o pa wa e ye de e so de dia be to dia o papa ya o ye e bi ja to free e mo me se de be my papa le ba bua e to da okay hello udi baby afrefre ma papa ye fa nu akiri hello udi baby afrefre bonjour ye na ye de kofi ko me ka fe na se ye ti o kofi ye tie Sompa for you papa yo de na ko pon kwasi ni nya papa ye da na ade a obi bia no eda wanim uni se wo yo obi papa o enso so da chi bi wo be ja ho akono o ma betinya be di so mfa so o so nya me sha onya mo kase ofa na me sha pa okay hello baby afrefre udi Fena kama na mkwa kwa sasa ndio kwa mi yenti o na mama juma dase papa ya mo kan maso na make bi maybe when na work class or ya ba se bi papa na chime ko police station or central na so mi dana na ko hono bu sa ni mi free na mi se ni Rano bomi na dina so mina no. O na mi pe no dem le di pa. Sompa Adano papa ya me na ye no. Adano tu bi da ma me da. One day na ko da no hu no. Bomi na ni di no hu no. O tu da ni na me da. Me de no. Ti papa ya de we ya. Ka ni chi me na. Ti na me shramo me go di aba. amen hello Wo for so baby. ye Media. Get on connect to nana one ba ko pe also be my name is Sompa I can't understand papa ye die onya o ti tiana na mama ka we ento atifo ofoso be ma edu se ya do ya nipa bebre se minishe nyeme pete me ka nipa bia wo o kaka na wo ayi obi nso ati nti ne wo tsamu na enso afofa so be ma me tsamu okay hello ma papa ye emfa enurachi hello obozo ye obozo mo aje ma je osu ebru ayo obozo un papa ba ko pe so won ye kama pa
Yo, ya me da wase. Ma papa yɛn fa nu akyi. Woko. Hello. Me homa no. Okay. Ti yɛbɛka kyerɛ obi bia sɛ yɛma yɛ papa yo ɛmfa yɛnu akyiri. FM. Hello. Hello. Baby afrefre udin mame. Oh, because I'm pretty fantastic. Yeti wo bapa. But you're the most normal people I'm the night. Nothing. That's Yeti wo. Because I'm saying that no more foot to am the night. No okay. Na papa dear. We have to say baby you can't be very now. The master no more foot to me. I mean, we shall no one can say official panso. Afe enko emeto yen. Hello. Hello. Udin baby afrefre last caller. Network after come out no phone so my papa no me ho. Hey. Adai mame. Yen nyina ye tie Sompa. Hello. Oh. I papa no me ho papa. Adentia. Hello. Me tie pa mame onkomo ye me de. Aden no papa nu ho. Oh. Okay. Nane komo ne de na nsoso no onya ye yie. Kakade yakọ akoyanim borofo ma me kan kire wo se se wo ye papa untu enwi ana empo kura no so ka se wo ye papa kura nu hu a wo ba pa wo nu hu na Nyankopon me de pese mu no o de die wo so opɛ de ebema ho yakọ computer so dwadie emra sisia Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubiko Nyanka, any Erisiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Nkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yabema Enisia, any Akrafo, Editi, na Yankuayetini, Ajisaobe Boyen, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598-559802. Meeting 0598-559802. Edia was yet one media. Brana Bosone, Nina Toswent you back. Me Beboja Trada, Nadia Mutu Toyeno, Yadiama Ekraf. Sompa Achedie 2023 ebusuafo yamfa ye hunhyem na proposi prepa obodu ponkomu yenyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyankane so wo bedidi. Number 2, I answered the justice station. The free screening. I thank for some free screening also. Yeah, Sa ebano ebibidro ayaresa ewo man Ghana mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex eye asoye a ye de ebibidro etu yade ase. Sa ye nipadua mu yade enemu nsa yade
anasa yade bia aye koranko na wode achi na wonya ano aduro no yese fabra ya hweye na yentu ase emfama wo ye wo pechi number 2 see water the junction for taxi na kasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex so wa chichi e na wo ba so a emane haw enam se wa pomodinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye wo awale na wo pe no wo ti fa ko no kebe ya ka ye e ka ne da wo so ana wo to ne ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo anase e ye boafo edien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma megina ha tumulika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye trase na wo twimu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera pongo hunu se yiri ya kafu be di echi oni echi nukwe oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mahunu na me di kan de mo de akire ko ne nchen we jaba family house o wa hebobo am na ko priwuti wi ase e wa hweye dum na wodi ne be down agi we japa de ana bibia wo ni bi amu bi hwene ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wo ye nshira odifo Samuel akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Kasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa anim yi ankasa prekasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako ewo nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekase powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Deni Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekase powder eye duane san ye duro FD ahwehwe sankra to emu agi atum Osei Aboagye na me se baby I take a fall baby we trip ya na ya jeni ado e o sa baby awon fe emu aya no bi na ye mo komo ini e pe be mo komo na abo aye ni e dey awon ofe aha Listen the repeaters. Listen the repeaters. Listen the repeaters. Hey, listen the repeaters. Cheers to listen the repeaters. So wapomudi hu hia wa tiwi
wote yaw ewu ni pedua ne baabia sɛ yɛ osisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan esi fam onan nimu no anase onan tu baabia da ɛyɛ wo ya no one family clinic etu ne ho asi hɔ sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreat ɛne yadeɛ kwankora agye nipa aboso one family clinic the pain expert ɛde abibiduro mfidie ayaresa kwan ahodoɔ pii ɛne nhwehwɛmu a emu dɔ ɛbɛgye wo nipadua no si hɔ deɛ wɔyare da fie a nante ho ayɛ ne den ɛmfrɛ one family clinic ne ɛmrɛ fie mɛhwɛ yadeɛ yɛntu nhyɛ da yɛmfa yadeɛ nhyɛ frigim enti ɛmane nkaunt ho ansa hwehwɛ akyira kwan ɛwɔ Kumasi Patase Asenfosu Muzama Junction Hwefupra New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asumdwe Fie Frɛ 0248 331 331 One Family Clinic Abusuani nyinaa yɛresabea. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, Yamashafo nya tiefo nyina kwa babiem eba dia santeman agiatum Ghana fo nyina agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no wotetetu yamaya homene so baafo ya boyen tabam na ne na hen ya boko ye tachiman ene yakọ akopie ya maame wode na kosem ebedan wania atena se de wo ba no wanya aba eno ti no ene yakọ no tententem eya nibra so anya asem ketwa kra maame memo akọ aba ba cha o mede oso oba tampam te sei ba cha nyame adom ho ye maame wakosam ne san ya wode bedan Asem Mpe Nipa se yenko moa medamase ami sirem Bacho makumba se. Odin de say. Bacho e frɛ me fie nyaako. Fie nyaako firi he? Techimai. No ke yentio. Bacho makosam ne say. Sompa FM. Galela me ton ma ton gale be 37 years. Juma wo ya no. Juma me ya me de hwɛ me ba me mane mabusua nyinaa no. Nti me kwa akoma dan sta me kopɛ gale ni bi ato. Na me kwa ye no kwa uko we ho a wosie ye obisika uko we ho a wosie ye obisika nti ya na uko we ho a ye obisika ne sai o mo diska na o ma ye na nipa kro na be fagali ne ko okay nti wo an fesika na mana winya bi nto asaje so ko to ase aha nti dano me ko ho ana abaya bi se wo chi bi nti wona de o de be ma me abayo a ye frɛ ne sai ye frɛ na nte ni dia no de frɛ na no na woni ni nua Esther ana obeka kire no se ma me de gala ya chi de ya sika nye obi adia nti ebe chi ama nti ma e moto ni sika nti Esther na de 4 bucks sika ana ante so so de 3 bucks sompa ana mkoto moto kan o mo ho na me koye nti me firi ho koye na edi be me ko ho kueda me mendan mo ho ana me phone bele me fa ye na ante ne se ma me we ni ye ya wi ni asia nya banche no foforo enti my scanning fentia no kantu beba no ni achi ni nyina wie no abesesa ni nyina adeko na me san ma be ma bi ko kudonu nti okodu wana me so onfafo ne mante e ma me mfire ni hu say wo no no abeto no no nti wade ma na me say ante wo ana osen yan e na me de 40 million ko kan ho nti na 96 million nti na otwe ni duru ya me kwa akofa gali no me koya anti ni adwuma mu ni nuanom na wo ho na me ko bisa am sana ante wan am se de ne kora ye hu no na me kora ba adwuma mu akora ye hu na me se no bi o wa discuss wo chi gale de e den na mu no ele na me na me gino na sister bi be na o se wo adwuma mu he ya won ko ba bi o ni nuanom na wo ha wa dojo nti me gina ho fira na pana ma ni kobo be no nsia na onyamai ena sister bi ka chem se mame so hwe no wani nye dia ene ye ko nipa wo adwuma mu ha ya gale na omo chene ye ne dia
nti wabana rubber na ye ma obehwia na wadwane nti wosisi wani nya de ya na ye kɔ ayesa wunhu no nti me ye sa me be kɔna na obi frem se behwe won ne dina kyira no tware no ha na me kotwa na me se na sa na ate o se mete sen ana me se na adwuma na wo be discuss wo ye no me be mi hunu me bisa obi o mo se o mo hunu wo se hin na me kɔe enye galen na makof ai banche na makofa abal ye ba be na me so de na ano de na mo de ye ma no 40 million ne de ni nansa fa me 40 million ma me nkɔse me fa ma me fa ma me akofa banche ene me ne kan ya ntimi gufu se to di agora be kire ne se me fitachiman kwana mame so di agora de me kire ne se me fitachiman na sa wo be kire no de na ade kire bacho ana me yesa no mame ofoli de also be kire no de na ka wo be kire me kan sa yankoi ana me kan sa na no se mame se yakofa bi aba enti se 96 million no ubenya gale 12 bucks nyame boa na otwe beba na bla na besisa gale na fuwade nyina kona asembia sana abaya no wono akɔgye obisika na ye ka enti me kɔ oji misika na odi aye gale ne nipa kro na besisa ayi gale ne kɔ na scan so ache bia mani nuanom enti nya omo na je wo me ho no enti wokɔ omo de ye wo ho di scan ye adwuma e ma nkrofo enso wono na omama wono no wakope baby ahade enti dan me san koye na mani abrepa na di be bosome sika no so mitua ho interest ana me call sister bi wana me call bona man na o se nkwa asem be se na me fa nkwa omu fie se na me nim omu fie enti mi duru ho ana kyere nsam na omu nyina kɔ enti ma me ne de me call fie wana ye kɔ na ne ma me ni ho na obi ho na me de ma kigya no se ade ana mana ye no enti me kɔ abasa o ma mfa sika mmere me na mstan beto wo mo hobie ma nti o mu hunu sami ma hunu o mu fie na fe ani braba enti dan me koe na Grace aka chem so ndi o di scan bag baako na Sisiria so aka chem so di bag baako ne half na di oji mag 9 no wo so wane di oyi one bag ana o de 3 bags no ko kan ante no ho nti wan dia na mse na ada na wo agi sika so wo ye gela ma me na se wanya anya kula fam sika ma me na stand ko ma wunua ne yeden anu aso wan de ono ne ka kire ne se wanji sika no ma na mse se wo so na adi firi mi nsam anka waka asa gina no wanya sanka me no ni asem enti me no mo hamsa anti edi bebu so me be mi no no mo ma mi gale ba kokora na da bia mi di akone baba nti dan bi me koye de me ni bere pa nti Grace ne ma me ba ko ana Esther ma me ba ko ana ninia Sisiria no so ma me ba ko nti na aye 3 ana nti na odi scan kese no so ma me ba ko ayi one bag nti me kwatena se hu gale ni san shey ye ho ne ye sha no bota kese no sa 5 ne ma ada wo san ko hu ye no ma anye ho adwuma nwie wo mo chi wi a na wo kwa na wo ko huhu no ahye ne bag no kono kwa kwa winye obi amwo nti mia na me hye ni nyina epempam ye nti me kodu tachiman na me freta di so won ko nikenike mo no anko sisa gale ni mreme nti anopan mo no afra so ma me koye gale na nya nan ye miensa na me se ye nan o se miensa ana me se fama nikenike wura na me misan ma me ne se me de me ni mo gale asemo me hu sa gale nan ne se aye miensa sana ntena ekoyi wono ne de na ode ma me no wakoyi afiri mu aton edanu mi sun yi gare na wo ankasa akọ brehu ai wakoyi wono ne de na wo mu na ton mi sun yi driver na bae so be gi sika no afiri me nchen ma me sika no kodi wo mo adi sai first one no call March 28th March and a first one no koi nti akire no ne ma me be sere me so pa me chaw me ma o musika ni bi no mo nsan fanya adwuma ne yente kana ba na mse na kana ye de ne bae what discuss all the year adwuma ma me adwuma no nye na de na kaba ansa no be kire me se so ma kwaji obi sika wo nkinka suadi nti me mi ye gale na sister ayi wo mo di mi sika na ye gale na sister na be sister gale no edeko no mo taw ma o gere ana ba mo ma mi gale da o mo fe da o mo so o mo be ma mi bia no mo je sta ayi no ye da na hu wo mo ye ko gale mu ho o mo nyina wo ho ye no o mo nyina ye ko gale mu ho ye nyina wo ho e na o mo eye me ko ho kotobi
me kwana me nya bia na so ya bia bi wo ho a osema me sika sei man bag mi nu sika na de ama obekọ no awie no ase na omo no omo nkoa ne omo life na etesa enti ne maame ne be sere me saa no na me 20 million na me de maame no me koduru ye ni be 3 days na omo papa wuye nti omo papa wuye de wuntumi nkodan obi ka sesei nti e di be 2 weeks na me ko na me sema say so hwe say ayi no munyanye de ya ene fesika no maame sa me ko na me sumi nya mienu de to na say da wa nya adwuma de a fama me nti maame ne da ne hye me nsam me di be duru adwuma mu ho ana mantene ni nua Grace no o maame ene e kira me ko tumi de nti fama me na me mfa nko tumi de no wadi kan age bia ye gele na manaka ne de one bag ana me say 20 million kan no na onu ni sika na 28 million no na maame enwa kwadidie mai na wo sa kan bigum Oforisuo ade na yete say ya chamme ma ye gele o adwuma da bi maame sesi akrade wo ko huhusuo no wasa ba fa bi ko am wani abre na ede no no ka kire o say safa bi ka me ho no de ma wo o de ma no ni nua nya ntena nkasa na giye ni nua Grace no na se kokoba ni dede ba munya ekrobofo ma eso ozo munya suba anye enti me de ma Grace no me ko no obi frɛ me phone so na o se hwɛ wunni maami we ma wa hu wo munyina apɛ ana me frɛ Grace se Grace ni sana o giye man fan to gali china ayi banchi china me ba wo se china ba je sen me de akoma banchi wura ana me se anadwo we ya me frɛ o de banchi skana akoma banchi wura o se ya me de akoma banchi wura nti na o tweme ko ya Grace say wo ko toba nche ko ye ya amwa na gali no sunni wo ana mse do fam sika ma me nko me ka kire o say mfa nkoto nti sa o de akoto na amwa wa ma fam sika ma me ana o say ma me metua na o tweme ko no ne kunu ko siri me ko ye so ne kunu papa wuwa nti wo mko ana o mko ko siri mo di bebo so me wa ansa na o bae enti me wo ho na ma me no ebe sra me say maame me sraw se kaya beto hoyi woni duma bia wo de beye kagale hu nti me sra wada woroma we dia o chiwi a mia meje wade na me dia siwu ho ko sise kani nyina abete nti na minim sa maame ne e ba tan papa on pese bia ka beto ne benti ena o beye sa na maame ne mane na dwene ho na o ma beji scan me first scan de ko ma ayi abaya na wa frɛ me sama me esere ma chigale ni nyina anti mama motoki ya sese ni nyina kogu fie bim na solo na oyam ni kenika no wo ye dakati ni ana sister na me de ne kano so ye dakati nti me ye gale ni wi a na sister na ayi solo no ni kenika wura no wa frɛ sister ni firi akoma de am na be sese gale no nti wo ya me atene de me de ni nyina kogu fie nti uba ya no abe sese wade na makofa banche ne kura bi ana me se fa phone ma o maame wo de ma na me se maame anti mi suro no wase wanya banchi ni bi maame ne se o manya bi ntina mi se maame ne ni papa ana me send this scan na me de me send this scan de ma na we so send this say ana by first one me de 25 million for ana me send second one ye 25 million ana na o se o pay jabi ana no so me send 9 million man nti me ye na me koye me kokoduru ho a woni adwumam ho obi oso ode ne na kogu fie bi mu no me koye woni ho na ne bram ho na me koye na me se bra kwasi na ante wo he o se ante kura ya si jama ni kunu yale onti mi hunu no ana me friend phone so o se ya maame me kunu yale nti maba kumase ya jina tuji na me slo obi aso ngwa na de wadaji ya wona akwahwe ne me banso me yure firi ba bia me de gale ni kogu ye no safua ne se hye me bag num nti magya no ho aba ana me se na de ansemi ni ana me call ne bra pani no ho no so ante me ni kura fie no de gale kogu mo me hunu na mmole aye ti nyina aye ne dia nti wo fra me mmole a mo ti nyina aye me mmole nti me wia no kura me nya 4 bags na de ba aka ba no ne ateka dada ne bi na de me ensa so ateka foforo ne bi ma me metua ma wo kan ne de ne bra no so di na danse e nti na me nim se wodi toro afede me koya gale bi ani ho ne bra no so di adanse se ga mole na omotene ye antene dia se oboa gale bi ani wo kwafa abanche no di mi sika no kwafa abanche ne baaye no wanya ne gale obeton ayi banche ne mo
eje ne mfaso ono aso a wan fasika na amame da bia me kwa wo mu dwane wodi sika na de mi hunu nani kosua besi nne enti me kwa ye na ne bra ba akoso no akofa banche abegu e frɛ no kudu na osema mi tua banche kana menche ma ade na adwuma ye ya no nti wo kɔ na obi a na ka sɛ ebia minister na yeso ye ho pem sɛ de be ya obeye de ama o na ye nfa bɔle na saa na ye no kudu no nso me ma ni sika no mitia banche ne ka ochi gale ni ye antefo no de no e ka no ho ene sisi o sa kuma kudu sika ai wa musu ni nua be ma no eno no so de 50 million eti o sa ma kudu no say 50 million wono so mitia banche ne ka ochi gale ni wiye ya wo ton ye no wono so besinne Oforisuo ade na ite say chesem medwene ho amenti ase ma ton gale 37 years ni sese o sika say na akodi o mu ho o kan nyina abu mu sese me ka o mu nyina sika ni bo ma ye 137 million o mu ma gare ni bi ko o mu ma mi bi o mu ma mi bi o mu che ede man krofo na sese dia na apese ye ma ho me ba cha mu nyimi sika ma me meje hu interest nyina aka ho sika no so ekitame o je dia na aka ho meje interest aka ho sika na ye bi ma me dia na ase wo je meje interest aka ho Sompa Asem sika no e be sia na me de ye adwuma Oforisuo na sese nso so November ya any December ka ye ho na bi samra gale no mateso o mateso a na wo sika na wato bi agu ho nti ebedu January February na ya bi school no na waton no anya sika kakra enti se gale ni sese o mo ji sika na 8 million sese adru 11 million si edi buro nya ne wie na gale sika na wo mo ho no dodo bi a betimi ato no sika dodo bi a beto so say 14 million say 13 million de be de daso bi aso ma di aka me sika ho akwane ba madi e wo kumase ne wo mo kuro mo ho ene moto amata ma wo mo ne akwane ba madi tachiman akoma dan tachiman akoma dan minimi kunu ko Grace ne ka kira me say enya mi sika kankan we ntina me ne be kwa mi sika kankan we na me ne be ba betena TV so ana me se ne on fa mi sika ma na wa enya bi amfa amame okay yani Dr. KKB Herbal Center entwetwen komo emrazisia Dr. KKB Herbal Center the veins doctor se bramiento nchia eno na ya na ye mede no esa ye makono papa wo so de bramiento nchia Oforisuo no onim se wo ton ade pa enti de ba bi ote no emfa ho wo de dinachi kotobi ayaresa be yo dia enti wo se enya sika no de bi nemom wo no ba mo apom de agegina so the veins doctor say obama apom de na agegina so bramiento nchia tia osusu se ono wo waduro no na aduro ye papa ni nananom amma no sanim die no no mama na ni a wode eten haban no entu de bramiento nchia titia doctor memo akwa aba bibia boko twedi ampone nananom no brada roma awode wo pa doctor ho ayefe me da si ho ayefe eni asa adure wunum bia wa se bidido na ne wa wo buko tia ajami di sie ni padua ho ayefe ni padua pass ni dua no tia bibia me hye dido no edi sie ni padua na nkasa ena ebie mo so no awale pa me ko yenti no ajami do papa bi abena papa bi okay Dr. KKB Herbal Center Kumase for so nkomo yomu de Oforisuo be ma se de na wo kan no biara da promotion e da so koso okay se busumimu ni nyina ya se bra Dr. KKB Herbal Center na be de do so busumimu ni nyina na tua just 500 Ghana cedis per titisika no 3.5 million eye Dr. KKB Herbal Center wunya bi obabi a yesa ma wakonya ma watua ne kakran kosi se busumimu be ko awie tisempo akapre na de beba bia no ubenya ho aduro ye ne veins expert entini mu adwuma de se de da biara da ye videos a wo mo amanya stroke wo mo asabe obuna mu tutu kro na nka doctor be twana no ne bia bibido kro jahwe ama enam mu nyina se de biara da ye display videos no me hu no ye location e wo Kumasi kro dua yi mu ye wo Kumasi aye wo Swame municipal assembly na chi wa rest of Oforisuo enai we se de na ye ya adia ka doctor betima ya ne se obetwa ba ya we mu nan diabetes yes so ye dia haba krochi na miemie na ya mai kro nyina wu kojo to ye di bia ma wa no ma strain sugar ni nyina fi system of sugar level aba normal we no nyina ne nanam nu bra krochi ne ye di ye se adwuma no
yes oba Dr. KKB na stroke fo asabe na stroke aka o mato honom wa hwe asade na papa insa eda na ho ya onam asabe ni mfimfi wono boso me prekope ena nanti asesa na ne miensa ne mienu so no na ototo ne nsa wo no ani dem mo be kire wo ahaban do ye adwuma kankasa Dr. KKB ya bazanta ye ye veins expert ba ntini mu firi utini be si wo nase ntini na ye nipadua mo wa ye fa ba Dr. KKB ya bazanta kumasi kodua me se ya wo so ame municipal assembly na chi ude bisa ajadu fie na ko tachima ya wo twimia nkwantanti de wo nkranza tachima wanchini ni potambia emna tachima twimia nkwanta omisa lago digada kase wo ko lago ana wo ko ahafu ya ahafu Kenya si number 2 ahafu Kenya si number 2 for junction wa sanso na ko tema ya community 25 bedi akon last stop akran so ye wager old barrier ti de wo kasoa emfanti ba bi biara wo akran potam ba bia bra wager old barrier ofo number no ye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 first was they make a promotion that so cost Dr. KKB Herbal Center in a dance die no they said there be there was soon near dwa near dance die and paya na man bi ba ya ne ma me odini free wasaba last month na ni na mo tu kro diabetes kro ya ena ya yesi ne kwan wanti ya kire na haba kro gia wode be miamia nan no na ya ma na duru a wode be screen sugar na free body system no anopa ya na ne baba wode dance die sonko ena na enam saa so na oledi bia wa ba sabi last 2 weeks na nani ehuna die ye na Oforisuo saa adoya mbe kire se ye de ti ete oledi ba ya na mani bia odika ma complain say doctor say ye fa bibidon so ye ni na bi say na abre wa call ya na doctor na mu on space na nka woni ni mi no wani ni madu papa ono mfa kwasi broni dia na ya papa ngu na ni so man te no no nyi space no to ho na call ya all this space e computer so kan say ma kire wo onso kane no so na nam die no mu yuso di te omani na ya haba mu nsuo bi te se kwekwe ni suo babadua emu nsuo na me dia ya sa do kroji ya Oforisuo ye di tie ni wa hwe kala ye a ye di tie ni kroji enti se woni ye obisibisi etena asiso woni ni ye wodan na hwe se Oforisuo sika ya twa wa na ye de ade atwa wo de na sabi kotwa abeda so hwe se de ya atie na ani kosua yi ye se ye de sika ko kan ni wei ama kotwa abeda so tu be huna de ebiem wa wi ye ni se ye be sa ma space ye de adu agusu afi ni woni na be fra kra huna de ebiem ti fabra Dr. KKB Herbal Center niema ye woni space na nto ho na huna de ye fa na man 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 Oforisuo de bisi kupa kumasi kodua ima ye woso ame municipal assembly na chi wo de bisa se wo ko ajadu fie wa mekoma ya ana wo tema ye wo community 25 bedi akola stop wo ahafu ye wo ahafu Kenya si number 2 wo tachima ye wo twimia nkwanta lago digada fie wa saa so na wo akra ye wo wager old barrier enti se nipadua fi utirimi besi wo nase otu asenti na atwetwe wo sisi na ye wo yakoma bo kinkim wo nante kakra na wabre wo so di mo na won sa ne wo na nyina airport wo nante kakra bia na utidwa na edwa wo obi ada asori asede ya bro no ompabo wo fi wo nase a unhunu ekro na atuwa enwo wenum nyina fabra Dr. KKB Herbal Center Sompa FM yare pa ama sabi adwuma kura wontimi kobi sisi no so ne kura ni padua na eso ne fom nyina enti sabia wakoye obi a wo flatomy obi wo ho asabi kan ye na no bi awudu agibadudwan se kan ko moda na oba ko wo ba ko pa na furu ada ne ban afi na aja omo ni nu ahoro wie se be ye na furu ni be ye flat enti obi awi sa nu ya ma fe ya beja ne sisi yare sa so na obi ati enam yare wani bi wantimi asobu ni ye na adidi ama ne sisi problem aba sisi enim na be man so wo ye de obe osisi kape obe ma yaka enti me ka ta chima na last week
woman bi bele okunu bai afei be mai si ni sisi ya ne ya na me se wo fa sisi ya kan de sabe engine no so ayede aka afei oluma no o de ja engine no afei de na no obo ya ho adwuma no doctor ye ho adwuma no na ho so hia o tia se ti mani hia engine no engine no so ye ntiri nko a wa be ma ya kofom si fa be doctor keke bi e ba center ni fa no bra koji ensiesie bi ma ye ne ma sa so na obi a ya operation say ya awo fibroid hernia anapọ ye tie sompa emu operation biara ye be ya obi a ye tintini nim enti na ye wi a ye ma sabe topa ye ne ne ma e be ma eya wo na brase na kane no so ye owo a sabe ye wonu bra ye di kunkumekuro ye wonu bra ye di ye ntini mu adwuma kidney liver people biara kwa ba bia wona kade a ye de ka enti wanya sa kade na awie beja osisi yare e na obi nso o sabe owo kidney problem wa benya sisi yare wa peja die mu odu na osisi na ate sabe wa de ado so awie adura na afei abebia o prostate mama afei infection aba osisi ma wa beja osisi yare obi aye kese amro so ama afei abewie ni sisi yare enti some menstrual disorder obi nso ne menses maye sabe wa ko she implant wa family planning be yebo so me afinie o menses ma moja fini nyina tai sisi enim etaya wodi enim ani beja osisi yare the say osisi yare say de ade akoduro e na odasani bia ho trans check akra bia wo sen ka wo so timiti wumpum enti say etimi ko wie sisi yare e na obi a o ta hye high heels wo hye bia na wo say uni padua na balance enti didi mu etim be wie osisi yare e na obi a o ta trans check ofo so say modwuma yi bia o bet na say more than 3 hours nipa bia wo say o trans kakra bia otimi so tentini mu enti ni wo enu nyina sisi yare biara etiti wo eye ntini nim emu twetwe wo otu asintini na akoma ni bo kinkim osisi yare na akodu se achimu amasabe yakobo belt won so ye internal sisi ni ye wo mu eni yakobo belt eso ni mfaso obi a wabo pa 2 years e wa afu Kenya se nesi ni maame o de ba Dr. KKB Aba Center last month and then sisi no atene ama na otimi nante ye mo video e di nuro ni bi ekwa amono ni nyina nti wa o de hye wa amono ne Canada US Germany baby biara on de che no wo abu chacha ye 7 days na ni nsaka ni nupa e wo Dr. KKB Aba Center ye wa dansidi a ye di nuro ni bi akwa amono ne oni enie Oforisuo ono na prepare aduro no wa amono ne Canada ono use within 2 weeks owa dansidi kama sabe na ni agye no use no kasafa ho enti yentie voice no said na papa esi dia dance wo Canada honom e no de be se abibidro ye adwuma ye nyina ye tie sompa abibidro ye adwuma nkasa na me am so ne ma enu enu wadofo mo group wa me dey Thomas do the boys in the frame oti o hwe ndro ya Dr. KKB na December e free Ghana bremi de kakra meka se edori papa nti wa hwa eduna manu wi a me so ne so o na me so ne ma de so ono ana chia me se de mismaye no na se na mismanu an you know the buy no ade wi mu na egu o hwa won my address no Canada Toronto o hwa my address baby e sha se free from Sunyan Ghana Post for the post bremi na me no ana kakra nkara me no aduro no e buy 2 weeks ni me ma hu se nche ni anye ya kwa me san kwa me anga 70 se bapom dian kama Sompa nti enu na dofo a mo group yi mu a me shada ye video yi ansa na me ye odu anga sa dia ta chiri wo hwe nu na manu ano wo di ne ma ba ba ka ne dia na o de ma ho ene ma de ba ka wo bi aka dro ni anka twede wo hwe du na afra mbe so ni nyina na manu ne kakra ankra manu ba kwa wi na ba sa no afoforo bi so asa aka nti wa hwe die ya mesi aye na oduna mbe so ne so no anye se 419 na se bibi nti minua me ma me minua me bra me papa ma mo penu bibia enu wadofo mo said yakotia dansidi ya free Canada na yesa wa Ghana ha no man krabata ni nyina ben wo de na wo twen wo kumasi kodo ne important bia me se fo car se wo ba so ame municipal assembly na chibisa se wo ko ajadu fie wa e wo man haya so ame wo man haya sa so na wo ahafu Kenya si number 2 ahafu Kenya si number 2 for junction wa sa so na wo tachima ko twimian kwanta ko twimian kwanta lago digada fie wa de bisa se wo ko lago digada fie e wo twimian kwanta kwan wo pe wo tema ko community 25 be dia ko last stop e na sa so na wo akra ne important ba bia ko Wager Old Barrier first of say number ni 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82
82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 obi sisi yare amana be wie sebe oni be ma ahia mu a na ote yaw isisi na odi be gia de enu so na mu aye Sompa FM obi bo so ni sisi yare amana be ma ya te akokora enya adwuma yi obi so wo ni sisi yare amana tenka tekọ sebe oni be ma ahia mu kora wonte de obi sisi yare amana ne odwonso mogya nyina obi dia be wie ma na chika se mu nyina tutu no sebe ne to asintiri twetwe no odwonso ntentama na obi sisi yare no obi so dia timi develop ya be wie stroke obi so dia ma fe ofanye nsen kora na asai ana akora timi wuto ne yam etopi na obi so dia ma sebe o jane nan kora enye yi ejana yam timpa obre yenko tie dance die papa so na ne sisi yare ko wie stroke kasa kora ye wodin wantimi ankasa ama o yere kora tiatia na me kora me se wonya abotre na bibia we yi enne wa no watu na pam ba iti die na wo ka fra do ne se wa ya de demand de woni mu pa se edum de obi a obeka so wo ba ji bia no wo ma ji ne sa na wo wo ni de wo demand se aboa me papa ma tuna so de anante ne se aka kakrebi na ni na na owo kuno wi na Johnson na wontimen onto so be 10 times in 9 moja wo mu ne ene na ni na jai ni na jai so ne de ni na jai se me o so wi al ma so prenu da ko nice so first nan ka ti se na do first na me to a ti ya ma do the see ya because then ma ko so the see ya se ka me no ti dem ama pa ba be buru na da ba ko se be stroke straight ka put me na denya ka nya as ide o nya sam ko to akora na ni di mo ndi ba okay enye ise enya sam ketwa kra Oforisuo be ma na ma ni BM 0557 34 60 80 0557 34 60 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 Oforisuo de ya ka to adofo tim ni say wow dofo yare na kana to wa wontimi nsore nkoma bia say hin no wo frɛ ya e be yan hyehyɛ ni e ba fia be kana home service kama yesi say wo tiase a onipa dua ye dua na tiase a spare parts tiase re de emfa yare ni nko wu African man must die with disease after the last 3 dies. Okay. Dr. KKB Herbal Center, the veins doctor, Okasa Memo, Okasa Memo, Okuta drone one kasa, and it was a Bramian Tonchia, media honor yemi den. Maybe bia and Chon Saiwate. So ya den Kwandia, called Dr. KKB Herbal Center, and Yoma and Konkai, and Fa Emma. Our Jadu Fio. So I'm a municipal assembly news aniasewa ose open Dr. KKB Herbal Center akoda keto akora becho koneko sa ho yade ye ne Dr. Kwame Che Bafo na etwetwen command Dr. Penia owo Dr. KKB Herbal Center ne no etwetwen komo no krede yakọ akoyanim ye maame afie nyako fritachima ne baaye gari gan wodi o otede wo keka sika wodi akoma dasani so fanye gari ma no ya asem na de koba ye ne se Sompa Asem Mpe Nipa ye nchaya so enti asem ye nhyesufa eno ti ye ma ye bofotene ene maami ekofa kwa wachi gari no to ye nsafre wo mo enne ochina omo ensi ayasem omna sanwa Oforisuo that's it we are saying Nankasa no Oforisuo the person will be a me person will be a tea will be a re na ye famo aba e wo no ma nsema ye kan ho se nipa bia de wotie bia no se ne se wansesa se me obi beku ato atwene abra bia nya se kan enye tuo ozo ma me be free buy o
baby ofuru by all by na nyame agwagwa nsade na ba bedu ha all by na nyankopon amfa fie ene no so kunya problem a mami wo a woji sika wo be ma no gare no ede kwa papa be na ne mami ode ne fa so ye nyina ye tie sompa na ya trafidie so many years nya hanko kwasiebu no ye nim se so tia na ye jai na go bi kwa nya kwa na nkeso nte ba ya trafidie so hu se ade se nya se wo hwe ye ba hai kasa bia ye ka bia kwasiebu doso program bia kwasiebu doso ewe program nipa nya na adwen se osisa ni obi na be chi obi bibio e ma mi na mi di ni ho ya kakra se e obi sa no kwasiebu be den lesa kadisi kame ebisa mo ba ni ebisa mo fancy kokokro mo fancy obeto hwe so a onso fancy o da sa obeta so wo se ba bi uko ye na wo tete wo dwanon e na wo twa no na wo koche obi a wo te sa bia no e criminal e be ka so e kromfo obu apre ahya obo e sabe pedra sa ma mi ni mfie na wo mbre osika Sompa FM enya ma me fo bia na edu se o mudi dwa o ofosu ya o ma me bi wo asabe o de sase dem fam ma me pese o foso ko nanim lesu akoba se okusi enya fufu anko bedi nipa da sani bi ama wadu e dai anko ma me bo se mi nyeska ni bi kura ton ne me eni kwa na ba kokonya sika we kura ho aye na ma me na wo ka asem bi de bia fidie makasa asem se mutie yen edumre bi wo a ye be ka chemon mo de mo mfa ni nyina kra mo mfa kakra adene ko emai ni ye pia bigum eko emai ni ye pia bigum aba ejuwe de ko hyesabe honhum bia oni maame ni papa ya ko gasi ye hudi obogu mani so akuso no oso o mati bibia eguri so o mo na ni pabonefo adwuma ne de owo me o ya wiu ma ye so adwene why sa bibi na ya te agu ya du time adwuma bia sebe ye so nyina ye tie sompa me ni kwa kulumba dam ade ni me mani bi anko wa meka kasa papa bi anchame kwa kuhumia na edan baby obefa no wo se ne saman ho ohumia nipa beji obi sika na odu ba bi ne sa nipa nto wo se saman wa sambo wo saman ja yensa go be nam ne nam de du street bi ya kwaku se wochi nam sa ada wo se me saman ho wa ji usika wa sambo wo saman etisa de we wo de ko she spirit bi ase ye hu de ebogu mani so da bi enuti ne wa de bia ya futu se me de mamo ya wi futu se me kwa ne nsema manfo de ba dume bia mo hwe ne dume bia mo me ebre se se ofri yi no an fa tachiman gareo ko twa me be ma wansam ho mia wansam no wantwa me pieto so aka ho hwe abrewa sika nti sa kwa kama ma baba wai se maba wo Sompa FM eno mudi ye business o ma unsa ma me ya mra Ghana sam wudi sika komo obi na wo mra ya je wa wo de na mra no ne ya de sovo wo mo mani ya den sa na Ghana ti o wudi sika mo obi a o mo kali we na mo kwa sika na fa koma ni pa ya na no ba yire me o ba bo me minimu ma mi di ni ko ya be fa so aka che no ko ma mi wo ko be ma bi anka no ono anya adwen bi so oni mo na ebe business oba ni de anye no enu ti na de bi e ka che ho se mu tie sompa afutu na mu tie Asem Mpe Nipa woni ni pe delia be very careful adasanye we abani say mami kwedi ko na se sabi wanya sabi won ba se tu aburo no because ni kama fo bia na ni nyina no kan se ya na ko wie se sa no mo wenti ba enfa ni enfa tama na FM station no so e na Asem we fitete na wo iti e ba sa enfa oko ba bia yes ye naka police station abekwa ye naka fa court ademeko bi je kwa no kwa sade we yese se ye hwani ye pa o he obi bu na yire na kwa police station esa wale se meni enso ye kalu hwe na mu ha wasem de yedi obi aji obi sika na se de maami otie wokoba nyame ampatal maami aya friends pressure betima kum nipa na no maami menka ne ya maami obetra hai nye sika wa ka ho
na ne bɛde ne sa hwɛ ne kokoa ti mu awu mami eno ma ha no omo mo do ka wo je from say maame na nkasa de afia kokko omo maame no na aya adwa grace Sompa FM ana kuju wo mu tie krom wo fam pam cho mu tie sa se me di ya boboyi obi nkoko ka kire wo mo sa asem na nya bedu ha no so de ya be kire kwan mami bebia na wo ka no wo so busa se wo edi bi ho lagi ni pesuo ni wa bo ato aso na ko ka se mechanic kede a wo mu tie mami kwa so sa no ka ga wodi mi yare mami wiase ye ntra wo se ye tra wo kwa wo akwa bi so wo mu no mu se sabe wo ye mami abrewa hwe sika wo bodi abrantie bi di suo di awie fiti nanti kojo sa capital no woni bi wo sika no sa hwe o maba wa o ma gada agi sika no wo hu kro se adwane na wo twa no o fo so dem pesa me kanya no se ya ma o mo time bi na o mu tie na obi nko kan che wo mo meme de mami so ma o ma fa sika mami sika ma mami mo mu nyina dua me de si mami ni mu dua bo be ma obi abo ama ho tie sasam no ko akwase abuo omo buwa bra usun me makasa me simpanifo omo hyehyɛ sɛ ya bra duabɔ me no omo ya adwen nemom mpanifo nso hyehyɛ sɛ buo bi kwase a ɛya ba buo bi na omo yɛ to hɔ omo bu nipa bɛ kye sɛ wa onim nyansa na nanom sampa ye mo dua because omo hu sɛ duabɔ no ba bi adi nipa ekɔ no ano wɔden ɛna omo de kɔma bi bɛhyɛ hɔ da bi ma bra duabɔ ampa ya do kwa ya baba ɔka nemom ba ku bi wom wo se odem nko anu aye enu na ehu no eti wo te wa ma oti munya ode emu obi kwase a na nanu ma bradua bodi hwe okay eti bi de dem pesa me kan se mu tie ye ne a mami anamu mayi mano but de be ya ne aye no ya fra mu se bi bi ho mu dia sem papa nka modua dada ti mami yi se mu de mu ntimi ma dua program we so ba wo dia sem pa be bo nsem amane abo abaso wudi nkwasi asam ye be ka kira wo mami kasa asem cho sika da wo ka wo be gade a cho mo ye kura nya mfa ncho mo omo fa sika ma enti sa ye be kira wia ye be kira kwa no eda ho ye be kira kwa no eda ho wudi nkwasi asam na peso kira wia se cha peso kira wia se cha ye si ni pewu ye si wia se na de ni panche hwe obi wa sa asem no kwa no ko gen fi cheka ahwe oba power because wodi asempa okay wo di asembo ne wo bewu wo pese wo wo wiase ntem a ofosu wo bewu wo pese wo cha wo be cha eti di asempa pa ti ma me na me ka chew se ofosu obusaw o me de na nya he eno no wo de ayo sa na jusika edi ye business ye de ye ka onya de abedan o ma pese mpapa bi anka mu tie ye tie som ya ba chwa kwa mo abodua bo mu nyina dua tie ofosu mawie I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Kinsley Kokubuachi Medini. Already show Nipa Bia Wotie. Opposio. Yes, a kind of correct Adam. Men say Adam for a bro. Ye mammy, why mistake the day? And I didn't read the beer dinner way. And on why what he had there was here boa money. And Sana actually near Wakayaka. Shadio. You miss a mammy said 30 years or so, they are tongue daily. A bim put that sweet. One here for the digger. Impimpi mu bi kura su bi wo a ya na ensem fata se me sha brabo ase a me ni ofosu na be sha brabo ase but edu se de ba also ofosu edi bi no na afi de makotu su omo na samwa na me ne nam ofosu ubekom no ebi na esi he ye mu say so many years mami ton gele no na yin fo no fa gele firi omo ho ene sa ankofo no omo wu Sompa FM omo nto bi man ana omo nya gele bi wote sa asem wi ase a afeni ha ne na mane a wakọ akutum no beti ase so obi no bebre oye adwuma aba no a wodo utua ne kade bo mo ne provide we nya sa ha we nyina bi na one day pe obi adi nkomo na ayo de no wagya na chiridie make so no so do waye budget o wonim so onya ye gere pembeduru ma me se wa de obeto ama me ma me akua kyan de obeto ama me dida bia oku ne ho won de ode ba no abegi ne sika etena wote nkomo bia wadan wachi akoba bi foforo so no so be de no wadidi wone ne ma se no so kono wo bo ne mpa ye no twedi ampotie mpa ye body a na osika akolo ko ba bi no obi age adi kwa ndi e ba sese ne obi start ya ya mfa nkwa awiye se nipa ni wodi a media metiase so wudi a media metiase
se sebita fracture omo nya adwuma ne biom dia mete ase but e ko ba so omo da so wo ho no omo ye de na men na de oyi omo mu ebeko bi announce wa de omo ka wo udi ma men ko to bi wa tie sompa e na wo de agya no ho du ko no bi nso de be miawo e bi nso so a wo ne ka wo but and one na ye wo say okay bi ana we mu de ne be na nka mi ntwane mo ono so kom de no ono so ko asole obonya me mba ye ndi awie ne bi betuma kosi sei ya ye be se ye ne nkofo bi di dwuma ye no kuredie wo dwumadie mu no na ya mana kɔ wano na de asumdua ba ebiem ye firi wo na me ibusa se nkofo ye ton gere ye omo de maame kai omo woni na omo fira busuam na sebita frachi omo ye cheba ye kasa kire omo nim ye wi asete si obi maame panyini bɛwo sebita frachi wo ma ede ne ho asi wo so wo bank wo be kan ga me kunu mpo na bom dwe trezese emfram ono akọ ne ho 30 years abu sika no esuko no ma fe no abawi asese unim sika di chen ma mi ndi no obu ni nsam age wo de wakodi obi sika nti wo de ogotua ho aka ono de onko ne mma emfo na no nkopem dan ne watena wo se twedi ampo de wo be wana no wanya ma mi nso a wo fie wo ba tan ankasa be wo tete matu mafo ehunahuna ma because wo beto da ache wo de ase wo ba na da ache no na wo ho ene wo ho wo beto na no odi asem na se na da ache nso wo ho na wunim abakwasem edi ka wo ba wiase ache wunim ne wiase kɔ ka wo meye se wo fro mo tena se ade na mo ya mamu obi maame panyini twa kwan no na akire nsunsuanso no emmo abusuan yi wo manyina anka me ya yese nkomo a wodie ya wo manyina eya wo fe ya fro fon so ema wo gitum ai waye wunim so a discan nti ai waye ne ye foforo abeka ho ai waye wodie wudidi obi maame de onakom eno na se bana bichie bi bo abusuan na abegyene ho won nti ase go wo ba tan no asebe nke awurade be hwe wo so no aso abusuan mu awurade hu se wo ba tan kwa wonya no kwafo na e ka kire ma me nkomo we mi ni bi sa ada 2 weeks pe ya nti o monka u case nko ade meto na ma try se adanse be ba ha ya mo wo ho mo hu se wiase abrabo no bibi wo ba bi na awurade ma ni pesunsun se wo hwe so yi a e wo ne ye ma ho mi ame da to abo hu ka nyina na masa de 2 weeks aka wo 2 weeks adi 1 month pe wo mu nyina besa so abafia ne nya kwa keka ne yepese ya ka nyina akire omo a ye be wie mpo asaji ska no so omo nsa hunu se be omo yare ya na ama ne abo omo so ne puma sibire na omo akwa me yakoye omo yie na o hwe ade wa piri ho ye mo mpa se ne awo ka ne tesa e bia na wo no wadi kan e no abeka ndedede desa ko basa sa na tie no nim se wo de ano wo yesa na 2 weeks edi eni mo mamfa ma nko awu case die mididi kwa kugatimu meto case no na mo mo sua de wo wiase asabe ubonu se obi dan fie bi wa ebi to aso asabe ta frate nye panyina wanyini nko ananim nyansa se de job ka ye no na wo ha ade no wapini ho na sam no obi ya ade a obeye ne pepepepe udi no kura no ye firi na akọ wanim da bia meka no kura adura wo wiase am obi ntimi ye no kura no ye firi na akọ obi abetra ye ne obeye bia no kura ndi ebetwa ajewo na obatan wo trafie ma wo maye ne ma fi sei na se wate wo na wo hwe se maame batan a mfaso obayi ndi awie ya no wo de ne ama onyinche aduranum na wanyina che na ya sa wo manyina line na sabe nkura no emomu no wo na wo ye o maye no mfaso a wo so no wo sa wo mfama urade agane ma bi wo kokoa ma wo di wo nua nkwa na etisi wa adi ba ye wo adi yesuban no ne yetete wo wo kura yi mu obi tuo ni bibia obi yekunani ubo hwesra no masala obi ebepeni obedie ne yenya obi nsusu ode ne asi fom wo ye na dwuma so ne nsa beko na no untimi nya agyae yeso untimi spere amemo na akwakwaje ade ne wie na kyena de wano foforo abeka asem foforo no age foforo ade kyena foforo wo se na ni na ate na nyansa no onim kye no wage a ye be kyena ne se yibi wo ba bia no so nkyɛn ne ono momunim no hwe ade a no opini ho minim ne omotia na ya me yase bibisa na me hia picture na nkomu gugusu se ya na ehun se weni ofuso ya na me pe no obi ohun nanim dua kra tim hunu ba bi ofiri ba tim sunsu me kra no di nkwase asem no na me awo so wo de ye no no watia na na so no ohun se wi ase ne bibi o etima abunto yam enko ba bi bone wom de be ba asumdiem bompa ya se won sa be kan wade na wakọ wanim ensi woni wan de ko basa na anso apobo ba wakwan woni wa ni ni yie de ba ni yi firi wajinum ni ye wo de age nyame na obokwan to ba bi kwan na obemu wakwan akọ wanim ti e be so mo tachima na omu tie ya ananya wo no akoma da na omu kwakubu nsam krom no wo faso kwakubu nsam wo tie mi a mpacho so oni mo awe omu na ka so wo faso on face kanema no omu nhwe no omu nyama ni nyefe
so munim so jam si case no meto omo anko akomoda akoko mo se mo bisa zo ni mo felumba na ko akun kama asem nkyere omo na afo omo fo tika ma mo be ha de apini ho nyame nkyira. Okay, yan kankyere ante ene afia kokko Grace Esther ene omo nwa be ma kudwo no ti bonko so za kudwo no kra de ono kra na wataba che wo mo be ma wo fia kamai kra din semwa ensem fra ka betu wo mo fo no wo so akogye ma mi 1005 chese ma mi no omo kari no asusu na hunu se ma mi no emre omo fa no se ma mi no sabia ku sabia nyado na adwimu ha to ma gini sika na so hawo ne amane a omo ba famu no omo adwe che so omo ye adwuma pesika na so be buru aboto obepa agum ebe fifire agu bema wo no wadwiri mu do ema no kura yade ya ka be ubeye no ema no che ya ohu se kwan no eda ho no ene bo papa ko tie Sompa na yan kanchira Esther ene kudwo no Grace ne afia kokko ne ante no se do falumba wo kan ye no maami na asem ye beto nemom no so de yade frosters ina basoro ha na wo hu se loku eyeje eno ti ma me ka wakoma to yem na asem na baba bedi ha no ye behwe ne aperpo masibire na ye dia ma kama ka wakoma to yem ibedi asem na ma kama de oba na nya trase ya asem to so mienu no enso agegirede womanfo be kaya mrante kwa mienu bi bai se wo mabusu afie omo wofa wodi moje petepete ho na watu amna de bi gumu ekoya asem eye ho wa santimama FM ano ti se de adwuma de setie no tie owo de no atie nkwade ye nkyia ya so ntie asem ano ti mrante ne bo mama ne no ne de ahoma no tumu frɛ wo mo wofa no ɛno se adawuru ma meba nyame ya domo a adwada ofa no ede so ese ayoyo ene ofa na beduru fia kwandu bebre no mo bo papa yi wasimi wo bi ka kwamra minka obeba be ka no dwumadie so eno ti ofa no aduru fia ye ko computer so dwede mra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besiase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besan o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Hey sewa me mwacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko men krata krani eh ani me ma connection man for den kofo sika adwane no anya otedi musa no oh Express Group adornment akwento aye for opese oti kwan kosua dia Express Group do beko mind to say Canada US Australia UK and Germany say aye to ana say visits so Express Group do beko Dubai Canada US Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more much show for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Fredas chakupada numbi Fredas chakupada numbi Ebesa we ade Fredas ebe mwanya pomu Fredas ebesa
ni bibra me wine edro we eye papa sauti so bia no mano ne bia wudro na hedi padua no a yo be ya ne se wo be sa cedar seko pada atreba ko die guso grass mu wo de atri num na de mano no ma ebe me na dana ne ho atoro wo pe bia to a ko so korema mpon Pentecost so da no ho ana White House de ka hu se dre nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni fie dumienu sa dre so wonu me don hwe duodu na ye chi na o ha ne da so ho de ma ko hu doctor so be so fra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye kama sem sen ana mi ride medi me se me wan say nipa nso nya me di ko be ji mi sika mi from kra mo pa bi eh ya se kra ni wo mu na urawe mi ra ko na sika wo di ja mi se me fa modan so ko bia be mi from mo pa ba ne ye na mo ti Joy Chem Roofing Company Limited kan Joy Chem Roofing Company Limited omo na ko for the platinum bond Japanese aluzinga e de ba man mu ha ye di bodan so afanan be bia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha me so mo Ghana mo mesina me ko kire me Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea say the go down so no leakage no rusting and no fading Joy Chem Roofing Company Limited I want Chelsea type here Southlock IBR IDT and Erotiles now mo say twa a metal trusses Joy Chem Roofing Company Limited I want memu afanan be bia and crime Kumasi Sunyani Tabali Bolga Wa and Atachiman Joy Chem Roofing Company Limited Nyame bibi wasoro enti maninsanka Ghana no free Burukutu ginger no free the man Canada da do yanyimudu yesuobi neza shansa the man in the Burukutu ginger yazedazidu in the kekedu neza she Intisuehun and Nimziana nano what is she doing son only neza ye Burukutu ginger factory for no says ya Burukutu ginger be godumina na mabe free in a computer sim why Burukutu ginger be sashing jajaba Burukutu ginger name chrome it be drinking bar the same more Burukutu ginger 750 ml cur oh no one chamfa or your Burukutu ginger cheers Nza woso na we from the bottle ana yi sasha cur na fa posotano Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside Burukutu ginger very nice you Nonyansem ento ma obi a wonye mfi dumotwe ana oba a wofafuro ta adwadie nkratoi FDA wiem agye to se eye Wuchiri mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pend ana sa natural dia wuhia eye Alison hair pomade razor bombs aguani prekesen wudware wia na wo kekao ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na wonso wa ne say anantom proye unamani totode wo hanu mu aye nyina ene Alison herbal soap fabi tware Alison herbal Alison about products are every Bristol AY Ventures in Sudie. Every memu drugstore, pharmacy shops, and the cosmetic shops are who do any name. Open a do drum one baby search somewhere. For 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison about products. Albusian Shenfa. Sompa. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, yako adi akoya nimje wapano wamonya trase ene woyuasi wansasi yebehudu owi abere wankunuma yesi abusu apani atutu amnade emoja egum edi moja no bi epetepete ho
ne nsase so abusuapani eton na mrantie so kyerɛ sɛ enkyirima so wɔ hɔ te abusuapani ekwa bi so wɔ yɛ di abro ɔpamrɛsi akɔ wɔkɔ ne baabi na mɔfra hu na wɔdwane no hey wɔ kyerɛ bia duasa de tetetu a ne ho yɛ fɛ na no nyɛ ya Sompa Asem Mpe Nipa article Facebook no so Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na bogafo de YouTube no Sompa TV subscribe share na afoforo hwɛ bi na wontie bi emfam free ho ɛno ti sɛ ne ɛna saa asɛm wei utie bi a wɔna wɔde asɛm no bɛdan yɛ no ɔmobɛbɔ no tɔfa na yɛ papa so abam fɛ mesre sɛ obi kana asɛm a ma obi nwuram na kakra yɛbɛpa asɛm no pomasi brɛ Asem Mpe Nipa yɛ hɔ ma akre no yɛpa asomdie ɛwɔ asantemam ɛne Ghana mem ha kama papa memo akɔ aba bibi abɔkɔ deɛ udin de sɛ Isaac Osu firi hin na baayɛ adano wonne wa brantie na baayɛ kama pa branimu kakrama me kama pa wakosɛm a wode bɛda Asem Mpe Nipa no wadawroma wiase ma nyina etiewu bɔno tɔfa ma yɛ mo wɔfa ɛne waba obeyi ano meda atiefo nyina ase ne mabudafo nyina ase sɛ ne enya akwanya ya bia medem asɛm wei eduru manema mo beti bia mai me wo fani your friend is say with the Robert na no ma bia koso wa efia ewu mu but want if you be what the Pankwane estate na ebi won ma homache wo besori no Sompa FM won be 5 times ya wone be bra ba ku be fani kwaku anso wa akra wanti hobi wo baba no na omugina no omututu fie wo edan bi wo bros gun ma hu omu 2 times om the sky to no mu de ade agun anaju da suom time be no ba bi wo homache bi won ma homache be 4 ma hu omu mienu ya omugina wa omo yes ade ne da omu 2 times ena me ame wo fayi woni me ma me kuma ba ko e fe no ame ko e ben ena kodopuku e fe no Osama wo mo di ada ana papa me sole ye no na o mo bo chengu ofie wo na me ne no nzu mpie firi ben eti awana na enzu kuta ade kuta o mo tutu fie ade bai ai me ni ma de koro ende wono ana no mbae because me man demand because what the nipa ba was what the vim say me ya ende ben na moto yensuo ana ye de ya me nim ende yensuo batu yensuo sa de me kaza wone omome ombae no a na gai bi kan ho wo mo hia ho eti be ye no ena be ye se me ma wo mo nya ade o mo ye because enipa na da fie ho so wo ba fie ho na se wo ba be ye bibia wo na fie ho eti so de wo be ye bia no so timi ya so today ansa na wo de oba ye wa ye because many enkwa na tifie ho e dey na otimi fira chel baby but so ye busuani kwa na wo se ne wo fie so wo di be kunya yi so wo be ye ne dan wo bia nim wo ba ya na wo ya de no eti no enkonwa wo fie ho ana o da bi okay eti na di pe pata me se minya ena mi jai eti na san wo san be tutu ho na otuba bia no de coins ai 10 pesos omutua no mo di biato omutu Sompa FM kwanya bia omutu ahodo sei omutu ahodo ekwan ye mienu ekwan na fa so wa kire wura mu so wo yi video no ekwan na fa so wa kire wura mu omutu ba ko ho ena main road na sa pie mu omutu ba ko ho ena minu yi kwana na omutu ba ko mo fie no ena eda TV no so no fie no na eda TV so yentie o eti be enam this is edi no sem na e koso wai no ma ba na koso ti emuzo bia na last week Tuesday my export kakrebu wa kiro nti me wo no ma na beti ye tell me ni ene ku bibi se kiro ayete me ba e no na woni me wo fayi ene Osama no ene me ma me bi no de ne buza ja kuda no se adrona ofo betuma ba mo de ja no mo tutu ama wo ya no mbiagum emoja na gum wo mo di ka de bitum asa no mo di moja na gum eti bidru won mo no
And I'm saying, now idea we did this idea. Me when my parents for kwata rubber. And what Johnny did go ticket to him. It more for you kwata rubber. And we in saying, "Wa wo bia or to pitifio." As I'm making me fine. Se bibi o zaman nsia metima swear. And what to go fio. Na ya wo busa no say bia obo abusua no ban ana bibi etesa. Wo ba fio won chia ye won kasa me ho because of me bra panyin film be 4 months ni. Ena okoton asase say wo de ye de ba ba ye yie no. Eduze be ye yie no. Wo say ska no. Wo de akotwe manzo amnashi. Edima koka ho ase. Edifu aye no wa amase. It me one men kasa no be fi on ma me kema ko buza because so okoton asase na so ye bibia nyi ne so ekwan abafa so on ti na ni mo man what buza no re because was one wo fase bia ni akwenta wo bibia ho was one we nye se aduro beto pete ya ka asase wo asem kra no kame de nya de ha me se mususu se amana na wo tutu no a wo de kwansi gumu no se nya bambo ade ne beye mo o di mo me ho ban because me kra ngutani eti na chese amana na wo tutu no ani moja wo de pete wo no wan kasa su se de ne wo ye me suspect se bibi bone no de be ye ofio bibi bone ne say oh betima ma wo ya de wo betima you because was aka kire se eye de no asema o kan ne se mo me twa squad ya ma mo ofia e moja be gufia e be ye moja se mo ofia mi to nyame kam nsem stia okay also a can and see a young comrade says ya miso drink and if 5G meza yeko pebi and no manager Daniel our 21st clinic sana becomes supermarket about our sister sewa ewa no manye Mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University Abuakwa na Sachi Enterprise kwa Quality Company Limited KF Kiju Enterprise ewo swame ha yeko tomizu 5G meza na bronyan awoho ebeba ye nchen ni amomu bi anom ebebo apa the sciatica expert 21st clinic ba ye no sciatica yade eso sisi oto ase na etwetwen wo no fa wo na kokko musire mu nyinada na kosu na so do for one hweyi obeka so atie duro so 21st clinic nkutu eno timi sa yade we ase wo de bibiduro so eno tu yade na se wo se yade bibiri biada yemra obetu ase no de aman laboratory ne scanning fidi ahudo pi ena wode ehwesa yade 15 branches Ghana member Kumase ehwa overseas Alpha Radio Nchemwa Council Quarters Court Junction Wabuaso ho Dome Market Accra Sunyane Kranza 21st Clinic Osinyemini 0541 0540 311 0540 311 3A Herbal Center Yokotu Koko Nase 3A Coco Capsules Coco Master Yedi 2 Koko Nase Poma to say train or for Coco Yepa Drew Babia Uja 9 moja free move bema mema yono akofom kwaku yade bone eno na kwasi brody friend natural pass no orofo ye konye kotu ase 3 eco capsules coco master colina keba dani heba mr heba happy dank okwa ubenya bi ato 0546 107 0546 107 ye kwa wo ya ifie wate se ye wo ye fie pa dia letishi fo se ye wo ya na wo ya se letishi fo di ho dance pa signal cable jo up electricals abadum Kumase abadum Ashanti wakofa odiaba wo sempempra de bi ade wo ya fie bia no oba na kachia ubenya bi na wato underground cables otobi sana transformers ahudu nyinada enso otobi na sa signal cable no ya hwe Ghana woda ne so na wodi ayesa wo ya no Ghana Standard Board for agiatum Energy Commission for agiatum ye konne koto signal cable waten wamafo no do na bedi madanse se wow no ni nyina tu atwa fire service for car no ahomeje aba ho esanse signal cable no amefie dodo no akebehye no ni nyina etu atwa wona afidada nyina na watwetwe won wo ya no e de signal cable awo ya na foforo na wo awo sifiri mu no de wote wo ye den ye koto signal cable ajo apa electricals ode aba Japan house oni MT abrosa kese no e de din hwani mu e wo pizza tafam wo asisi tasiro denyame ye koto signal cable 0246905898 0246 905898 Nyakoto signal cable ni bi 0543934550 0543934550 Joe Apple Electricals American for Namdiamao Joy Cam Roofing Company Limited
Sompa FM. What all losing papa self lock IBR IBT Irota and metal trash and order for Yakoton chance papa was a man can't say a carpenter who nimde pa babo dan so amadan IFFF kama Tachima na crash unyanewa Kumasi hawa haboga tanga kaswa tamale Troy Chem Roofing Company Limited say Brabeton chance papa 0540-125-816 0540-125-816 Joy Chem Roofing Company Limited order for Bristol A1 Ventures or the Allison Soap Allison Ointment or the help me no abegaso ma wedia entoso na hana tron kama e makrobia ne sanwini bia megugo e Allison Soap ya fa binware fa ointment ne srawate empompo bia bo bia no candidates no fa sawa bom ne fa hye ho on ba bia meka no e beboa wo ama nyoma akonkai ama honam ho ayetwam kama oba ni monyam eye ne trinwi Allison hair pomade and American for American man. Bristol A1 Ventures no and this annual we abedwa so wodofo amanfo tu agu so pa yenkoni nkope binto 0592-145-024 0592-145-024 Odi4 Sambo Prayer Counseling Center eweye bremodi4 ba akopɛ wayiniti wodofo bronya ebe yenkobo ye ho ba wate enwoma akofa free Dubai enwoma akofa free Turkey no wabobosia na akoburu aboto obeto awie no ubenya sika no so na efifirigu de ne dia befa koda nada eno ti Odi4 Sambo se bra akwankyere papa ya de nada ni konua dawo so a wodofo yenko Odi4 Sambo Prayer Counseling Center mesia himbobo ano Ejaba Family House ho enu Odi4 Sambo wo na omanfo a wo gye wo mo mfimponkyere mu no onu kuto ene wo hunhum aniwa ye de wato hospital sa yi wo no honto yesi kofi Odi4 se bra akwankyere ye tititia 0504-588-454 0504-588-454 and 0578-40-55-19 0578-40-55-19 Meshia Yebobo ana ho ena yeko Odi4 Sambo Prayer Counseling Center ama nyoma akonkan pa prekese powder PPP prekese powder orofo da bia me mama me ka kire mu sa prekese dua ensisi ba bi kwa wo Ghana ha ena Israel pe ena prekese wo sa man no nyame ehira wo eno ti sa yare sa pa prekese de ba ano den eno bi ena prekese powder watwetwe aduane nyuro bi no de ka prekese no immune booster dropper orofo be ma nkwamo ho ye den ya de bibre bia de be ko atia no yenkoni nkoto bi ebeboae wakoma emuye sugar level no enye anemia mujawie no omo nyem no omo nto prekese powder ebebo mu ye papa Wabo Herbal Clinic adoto adumenu omo ene de prekese powder ba ope hu nkomo bia di anase over the counter ope so ton na otemfa so dia frɛ womo e wa homatufo so 0249-761-508 0249-761-508 and as 0257-472506 0257-472506 prekese powder and I make comfort na media amount traders chako powder wodofo yenko nefa tete atempon so yenko po yesi be fita na traders chako powder no ye de bi efra paste no yenfa hwie yesen yenum kan nyina da ebeko yesen ebe pa fita duru ba bi a poison no e wo nipaduam wo waka wo nyanyankyira aka wo traders chako powder and I make comfort na medi amount asokwa mampa woni Pentecost asore no and the boho pe yenko to binton ente so emfa so duru ba bi a kidney no se the AC bono enmo yewu sa na cholesterol no sa de no adi him e wo nipaduam traders chako powder 0243-943413 0243-943413 Freddy Mensa ba Dani Heba Apidan Kolnaga ba Mr. Heba and Blazer Rukwa okwa ubenya biato na nyoma akonkan na bibia akoso kama Panipa entisese pa no pesa de ne yema ho ise ya ankasa ne de efie no a papa no sori ya no be nyankoma de e pesa me man ti asese ni dan ni fear because of the oil and threatening was who be trust squad man am I obemi ababa buyen omugya dugu na de na mo ya o se obemi ababo mu aduro na odi be ye fear na ye kan ho asem aduro na odi be ye fear minimum de kro wo ye minimum de kro wo ye fear wo sa ba ko na ase ye mogya no osusu se ye nipa mogya ana se ye de be mogya This one one be. Yenina ye tie so. Oku se ni ye kokko. Kokko.
Yes, I want no money be one of the Ayasem. Me will buy and one fancy me. Namo bomb money be say move you nipa wu. Aye. Le will be by one tiasie. Me brano, or yale adia chinyana. What do woo ye? And now, yes, you see, bear 2 months. And now, it is here. Na you, ma. Papa, if I wish I miss, says the canny I can intend. Oh, ma. And power, massy. Maybe I'm the posting. And then, Oya Busia Penny, na Munya Yia Woma. We only about one. And also, we are uncle. I didn't ya. Meaning was say, or Coton assassin. Papa no Coton assassin. Our from Procoso. And now, the cocker, your ball, your bush are playing your money. Nananko Mamma, assassin, or what on or this come. On the first camera, because if you never bua, would be at the baby bazaar. It was first camera. It was this kind of Sabayan, a better than an uncle man, and you catch an uncle mother. On first camera, the pan or thousand the one back. And on this kind of man was to say, Sammy Mamikumawi, Atami Mechi, because if you're not a bubua, would be at the baby. You will be anyone with your own masters in the dow. Yeah, I have what's him. Now, but they are now this canon. I bet you must not get born, bra. Up to date. At the diner movie, you know. One was our baby, I have bossing. Oh, minimum 9 bedrooms. And let me see. And the obey 2 rooms to do or any more. It the cameraman fan to see. I'm not being a dead TV. I'm not been a down. Do a demo Janagumo. And present one who said, obey rituals or present. I'm a woman in plenum. Now, I can't be coming because they say, Mamma, where Mamma, at the end, Mamma will be being woman in the film. Okay, Yanko Nayane Togbe Ahaban Keke, Azigbilbu, Sonkalu, Kagoka, Yanono, and Cheche and Komo, Nipiaruaha, Yanano, Ebetre and Komo, Omra Samo Judas, Wawaha, Yanit Togbe Ahaban Keke, Sonkalu, Kagoka, from Benin, Yanano, and Cheche and Komo, Sompa TV as well. Tugbe ene daso kwa ku memo akwa mejo so bro bibia boko bibia hye tugbe aso ye bibia boko bibia hye tugbe aso ye bibia boko yentie adansi di nkwa na ekoso na yen chati fo ni ahwefo den chaka se fitugwa ahaba keka so ye oso chi bibia nene mo hu tugwa ahaba keka wa anu a same bi obu Sompa FM nya sem ketwa me no ka sei tugwe bibia wo no ne nyuma die ya ne wodi ade aboa sebe oni patitu pa enti osem fanche no nanso ntifo no wa apedwafo ho ye pese ya kanyina bonipa ho dawura na ye bo dawura ma obi a o tiate ase bia te togwe se wonde be fa na damfo keke ofosu wo se be fa na damfo keke ensem ya ye kan we obi a hu obi trim we se we nko bekume we se nko di moja begu oni nyina ye hunhum asem unnimunti tene ye ka che o se togo abakeke aba ne sebse be fa no adamfo keke ofosu edeti na ye kasa togo abakeke se entna ho amma sabie to da ho na kronfo ba so afa ne wabepoma anu ti de bia wo ka cho se de bia to a bo hu ban ansa na obi a edan efiri wa roa sebe nya fe na ukopoma nipa nye de bia meka o se ukwa yi ase a kasa we amafo ta aka es abrantie se ni wa baba we se ni wawu enye wuo bia na firi nyame me kasa asemu ache ni pada se ni enye wuo bia na firi nyame ye wo kasa bi se ewu we de mentias mekwa akọ hwem ye busa so ba akọ hwem wani enu ti na sa kasa no broni se what a shock na do poster ta down enye wuo bia na firi nyame ye woni pa bi wo owiase a woni ni san wo fie oburo no so wadamfo fam ompa nkoso wo pa ne sesebe ukura bro nya obenya kwa na nka wani bi ampa bo modern ne kotogo aba keke wo de wo kwa sitogo maba sem ye tie bia no me de me ho edan e be hye wonsa minnim se togo se nyankopon ene boni pa ho ban na bra nya me bo wiase no woto bonsan beto asase so no ka cha asase yi wiase se munue it the word munue enye yize komukore se ka cho se dua ayasem
ati wiase no enye ne honam ne mogya na anya ye ne wiemu atumfo eno ti na Togo Aboagye kai ne ho asi o se wo de enye sabe bosom enye betwa dwan anase betwa nantwie dabi mekan obi beka se ei o de wo ko a eye bosom se enye bosom se wo se wo no de ade a won pe eye kwase abuo se wusisi obi se sabe sunsumu wo tata obi wo bre obi ase mekan obi wanya sika pa yemu sasa na busa ho se eye den ne wadwuma no ekofam abranya obi abone sunsum yetimi ton wadwuma ho ye no e de manipa foforo wo ye adwuma pa so na wo boka obi atu kwan akwantuo no obi koye sebi 6 months go wanu o ye japade unko akodu odi a wo se sense sika enfamreo o ka se ye kwa medika kasase bufosu mesi nipa da sani Ghana hanko a ana ye ne bibifo da ye bewu ato nga nipa timi sisa ho hyebre nim na wonim na hanko na hu hyehye akora bi awo ana wo ba bi awo na obi nam fikyire yesi wato asram eno na se hu se tumi wo wiase ti nipa ntra wo kwa ozo foso ye bedi bronya one man tam kokokoko wakoto aponche waso se ka to na busa se wasese ka to no na nso obi aso ho se kan ya wonim to anamo nante o makachira wo nipa ntra wo kwa sebe omo a anajo ye kwa ehu omo na ade achi a ye san hia wo mo enu ti ya na ye se ye ne wosere kwa ye be sra kire wo se se ye kan asem a ye kan me se akwa mo jasam but ye ne ye tia obi abeka de ye ne de at the end of the day Togo Aboagye ade a won pese nipa woto kan kure se o so be se obi obeka kiro se nipa ne madamfo me hu nipa enti misro jane life man no man bra se Togo ka kiro na so wantia wono de be se ani e wo sunsun maza ma me ka sam cho anya yesam unire anya yesam na ma me ka sam cho se tumi ebi wo wiase na kuro bi to aso ba bia wo koye no ususu sa amwa Togo se wo de be fa na damfo keke na rade enti na ni din no eye Togo aban keke nipa bi fa se keke no onu na nim de enti o se aban keke patu hu aban a sobe wo mu aban na so se aban keke enu nti na ko Togo aso ya ontwa moja anya bosom enti o bia betima ko na no me ko ho nipa ebu fa Sompa anya sem ketwa na nipa bi ko no ma me ka sem jo woni nipa bi na nam obeka kiro se na so ba ko no wadi ka ho o de opa wadan funa ne nam no ya o ka kiro kota ho bonfa ha ya afijase kwan so bonfa wo de odu acha krom na o tre acha krom uko kro bi ya fe na sotwe wo fra sotwe a uko bonfa udru ha ya de number ne betudwa Togo Aboagye ke number na gu TV na se no bomode na fa na de odu afre Togo maba obema nipa ba be hia eye boko nye ba bi ho hu na kwatre kwaso obema ntoma sebitie ni din Togo Aboagye ke betra no ma sebi hu no endoma papa yi no na de wo kan se oba na so ye ana woni na so na wa ma no ne wo ba bia wo so nsa bonkumi wo de atwa nsa bonkum no naka ye west egu phone so na fa sende no bo ma mi di papa din wan kasa ukra din enkoba Rick bia ho ena enkoba sabe appeal to bi ho podin de wo die de wo Togo MC say you ni twa fa sende no entro wo de o say your voice na fa sende Togo Aboagye o first of number to you amenko 0244 48 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 ebano say go screen no screen and super Togo Aboagye ke number no we do refikwa na bomoden na sure nefa na mame ka sa asemu yi wo awo abruchire abrabo ne nkoyie yare how
ye do tu kwa se kobo bra ne fa bebra busuan kwa enyi koye wo yo ba wa ware se matop nko nya wade a na egu enye kwasa wa wade na akwa na bi wo kwa efie na wotim no kura no obi a anya wa ni checheche sa wo ye wie no edomani sando so takrache enu tentra wakwa ba ma wunya sika no se bra mafo akutia wo ma menka sem cho se abibi mamuwa anaya santi mamuwa se wudi sika obi amu hu akonta wo wunni sika obi amu hu akonta at the moment abenya sika se krim tine ka se edom ani sando so takrache ite drum ebi wo ye wadwuma adwuma wo ye no me so musampa wanya sika ekoso nyanso bon hu ban because of us woni bibi se sika be wura botom na epia ansa na bi za maka una na wonya bi no na masa wabre o nipa ye adwuma kodu baabi wa biebie nyuma enyuma wa biebie ni kwasa nke komde no ni kwasa nke jigu busa hu se ede na age agu etu ye adwuma wo ye na pa wo de to kwasa ko wa sorry nyemo bon hu ban ne hona wo ba no enya bosomsam ene ne metrase woni ne ntamu asam obi ntibi bo wa mane entra okwa mese wadamfo na wo bo waso no mese wo bakwa no no adi kan ho togo emu waso se sebe togo onye sikaduro togo ntwa moja togo ema lotto number dabi one day ne de di waso person fight say sebu busuma na say sebe spirit bi how to me bi asisi togwe wo tumi bebre tumi na owo no eye tumi a wona ne boy tumi a openi papa yiyo otani pachi yenya tumi a sebe Osei nipa eno ya get togwe dwa etitu anamon oyo ba oma sebe unko akwo a oma nyina ya yalefo eti ama usuo se akura na won first one yale second one ayare tu suo se de to so besa enye kwa bomodi tu anamon ko togwe aba keke wo sebe uma omunya sebe aye sebe akwasampafo uhu bema bi wo ma sebe na dwuma ekekuta nyasam ketwa nanso maame anya ntoa okobuada abratie bi fefefefefe obeka chemo so mo no me so fa me ko enkoye ne mo madamfu mesu acha obram kakra yenko ne yenko otogwe me se yenko me so hu abrante ne mfumu nwi ni dewe ositie wo so mo no me maame anya aduane na wo sori na me maame amabo de ha me so bode na sebu wo ko ne wanyi sika maame a me na sesa nka me hwe maame ma wie suku na so adwuma ye e da abome enne Ghana ha obi wie university a otifie obi abo degree otifie sabi adehia e dan ena mfom ena nkwatete bonkoso ya ma wo sa o sebra sesa bronyai ye pese e ka cho nyina ne se so bi se wata baabi no ma ni bronyai bi obetata sebi prejudice o ma obobra hu ano du mebi ani obema kwabra ne obenante sa enye wono ya soma na hu na hu bomodi tu anamon kotogu aba keke o wo de bomodi fa ne number no wo de wo se be fa na danfo keke na fa na danfo keke wo de o hwe baabi a wo ye bia no me se kuro bi wa na kuro bi to aso bomodi de ko papa baabi o wo no me se yenye visa ekwan bi anwa obetimi chiro baabi na baabi nipa no wo no wo be kwakwa se na ansa na obehu no chi se protocol na nipa na sa na chi togo de ntesa me se wo ka wo de wo fa cha ko wo fa nita ai mi nwa kwa kulumba ne maame wo de nita wo de kwa fika me se wo tra asotwe ana se wo de wo duru a cha okrom na ufiwa na kwa asotwe akura to aso ye bomfa ne omu mienu ba ko asante achem hwe ne wan kwayira me se ya haya bomode ne kotowi a makeke wo ye de number na betudwa bomode na frɛ se wontimi mfrɛ kwa na de number na wontimi ntwura number na gu TV no ase no ne number no ni nyina ye WhatsApp bomode na frɛ na WhatsApp no togwe mete wonka ewo Sompa Asem Mpe Nipa so na me pese wo de me beso wo de kan sa ne fa gidie ta akire na me ne o kasei bebi akura hye no ano oden wo yo hene adidi ato eya wo de ya ye agye furu sam me se ade bia wo susu se ye wo de bia obi gye bia no fa kotogo aba keko na wo ba be di adanse o fo so fa number 0244 0244 48 47 47 47 0244 48 47 0244 50 66 20 20 0244 50 66
66 20 20 and 0244 50 60 32 Nina WhatsApp. Nina WhatsApp. Togwe se brana so ye. Onsom bosom enya bosom enya mojatwa bra de be fa na danfo keke. Togwe aba keke uduru hon ma wabra bo nyina e be different. Medamase. Okay, yani Togbe ahaban keke azigblibo sunkalu kagoka from Benin. Yani ni piaro ene kwotwetwe nkomo no. Togbe beka jo se me yerenom ayetan. Me yerenom ayetan. Togbe ahaban keke. Orofo yakọ Togbe ho na ade bi hayi bia no. Yakọ ko hwe ye shebirim kwa. Wo de ko hwe ye shebirim kwa. If se wiase ahaye hu na ya so betumi ade ya Togbe ahaban keke. Kekede yakọ akoyanim na akọ yakọ akoyanim no. Papafo omudo masambedan no omabọ mama ne. Na omo wofa odi ani di ama dwumadi pa medana so kwanzo wo se dwoada meba ofa wofia ha panipa memo akwaba brani mu kakra papa udin de sei udin de Ojo Robert ase Jawro adawo boy okay panipa una ya busua pani me fa ne se minna me da e ni pa mienu ni wa ma mienu minnu aba ko ne nanye onna da ono dia no e wo wa wase e ni pa ne ko mi ne ko ho kana me so me da me ma so anu so amunyina mu ya FM na papa fo ya mo bebo kwandu yi e ya mpa so wo fa asefo no mo fa so to so papa mo fa so no di wo she batakari e friend say friend no ni din di kokwa mo ena do sheche ye on so di kokwa mo ako ada de om tuni pa baako we papa de amako na we so papa de amako na we so di papa no to adamfu ti wankasa mu krompa ne he krompa ne so adro hona mranti ti amri asemi baaye no papa asemu a wo fa asefo kan na chese wudi nyenchen kora ya busua ade na si na ansemu mo kan anu yi ne sei wadawroma manu me da mosi pesa echa bujafo ne ahefo Yenina ye tie Sompa ewiase enokure eba say your heavy bi o hede e wo ko e ta ba ku na kwa asore he e ko ku juice asore na e be 2 months ni ene ai bi o hem tisi ya de o fia ya kan ho se ma yede na ene se na no mpa o cho na no mka se bi wo ha ma no itia so do o mka se o mo se me ya ko ti asem ahemfia ma me ma ko boka 8 million entesa asamo me busu ni bi na enya asamo no asamo ka kasa ene ko ma mbo chi ba so so lo ko ni aka me ni pa na me busu enya e ka ho asamo ahemfia ka ho asamo Sompa FM. Ya just scanner or more ansusu amuskan. Ntisa. Okay. Antisa makatro se aboata tia betwasu a wona mabaso. Adwumakuo bia dawroma na Asem Mpe Nipa adwumadie yetumi edebremo. Lydia Fashion Arena wose bra na brunye onsiesie ho. Lydia Fashion Arena wose brunya bri obema ho efe papa. Waye fro na wo ye no. Lazy ahodo abeto nyina no Lydia Fashion Arena na make camfo na media ma lazy ahodo bia na ukọ one lazy no efe papa kente obeto bia ma kama ema ne mema entade obeto bia ma ema no omo dress a omo bag e a omo de no owo ahodo pi emema nyoma so edi atwaguo wo Lydia Fashion Arena wo ahojo run about to Sunday class ehwa ade beba hospital jewa na Lydia Fashion Arena wo ye frɛ no ewa ahomatrofo we so se police na ya pam ame ho ye februnya ya 0593 784494 0593 784494
4494 and 0208 164377 0208 164377 Lydia Fashion Arena yanko ahojo runabout yensani asewa ade beba hospital nchemwa ni yanko pelezi papa ni yampenta ade ne mpaboa na yemfansiesi ye ho burunya brei danka ba complex yanko se ho yade achina obetrase pachi number 2 on City Life High School no ene be ho ahotofie ena mekamfo nam de ama ho efie dumiensani danke baye wo yensenkyere ne pa 0266593330 0266593330 True Wealth Products or the form mekamfo ama or the True Wealth Vision capsules postal live no or the biaba May 40 joint 40 Lady 40 no or the be enso aba or the active core cleanse no aba or the for say ye call True Wealth for hodia na ye ko pe India ndo papa endu papa ene haban India for omu nru say or the for prostate no how what this is 93.1 FM kapima grontere wachi bramo wachi ka say we ko trobi joint 40 na mekamfo the amount e man no how bia no ye ko True Wealth for nya ye ko pe ni nupa no different Indian be about now young koto and say who ya dear 0206595707 0206595707 and 0558724302 True Wealth Products and out of for mekamfo na media ma na ne gangan agan o agan sa no bi be ka kire akatima kapia gro no sa duro wi ebe ma kire ya fra dada ana oyire ama mo piafo Smells Vital Herbal Mixture Smells Herbal Clinic omo na de duro wi abedwa so odofo ko akatima kapia gro be kon kan pa asokoma poni ruwa bank ni di hwani mu Smells ho na akwa benya dodo na wato odofo yemfra homatufo we so 0240616061 0240616061 brukutu ya be mansu eye brukutu yegotobi na yenum entumi ente yakakadru ayemu mase tenkom ubetumi adidi kama pa uni fie du nwotwe enko ho oba wonye enkotobi wate brukutu no boa pa 0244620294 yekoto brukutu ribi ebetumi aboa yakwantu sem nyina no yemfa enkodan express group emma connection ma bia nkwadwo sika debi express group yesua de wa bruchiri yekobroni krum akoye adwuma Canada US UK Australia Germany yeko express group obaboa pa Kumasi Accra Tema Isle Gonta Kwadi Sunyane Tamale Bibiani Ubu Express Group ewo 0249000448 0249000448 Express Group na mekamfo na media ma wo Herbal and Medical Research Center was a main country say promotion what the air clamasi afi we no na wie ye no December bosumi we no 2023 ya wie ye no or for was say wo kọ Obo Herbal Clinic bia no a free screening and a ye na discount no 30%. Wo hwehwe ya de no amoduru kama free consultation kama yanko na yanko ko hwe mujam na sayade bi omu a Obo Heba ebema yaduru 0257472506 yanko we dey free Ghana for ade free omuba bebu tam na Lawson Beverages order for tie be na Lawson se menka che na anwumire what the nyoma pino na abadwa so na eboa wo manfo apom den or the Lawson local Mr. abadwa so Lawson Herbal Mixture wo de bi abadwa so Lawson Rayman capsules or the Rayman bitters so abadwa so bi wonum toso wonum momenum wate enubrat kom eno de aye utwitwa bi no na esaw yade cholesterol nyina enane no na eduru baabia ebema wonum atoso kama yakone koto Rayman bitters ni bi eno na amanfo do no a 0248619999 na yekotobi ebeboa ye pa kakadakade yakon ade akoyanim na ko ayekon akoyanim no mesre me papa se o 93.1 FM enuti enna yenya abotre ede enne ede to no ho no ebre no nti se die wasi ebo ahemfinsam so ba no yame ya domo a mese panel members se yame ya domo a any producers achina yemfa asem we nko a na ye papa so entumi mm frise mre no etie kakra Sompa FM vozo wakana saade ya tie wo de ya hunu nkwan de oba ne sa odi nkomo na wabu atenjia so so ye be ne china ne de ya na nyina de ya sem be hye free na china ne mu bie wi a yatimi ahu fa ko
yɛde susande bɔre ho no bɛkɔ okay ti maka kyerɛ me papa sɛ on time chuku yɛn asundua bua no yɛ pɛsɛ nom no Ghana ha ɛno ti abase no wo bi bɛka sɛ yɛ papa koraa no wankasa dabi mo ka kyerɛ mu kurumɔfo na hefa so adurufo no sɛ wɔkyena agya woro owo bi ka paninya wo Ghana no a agya woro wɔkyena owo bi ka ɛkyerɛ asanteman watema sɛ bibia bɛkɔ so kama ti bɛmɛ na nyame yɛ adom a nyame yɛ adom a wɔkyena ɛmmɔ nunsia no na mo wɔ ha kama 0551-931-931 0551-931-931 0548-931-931 yɛmfa kɔ bɛ miɛnsa bi na ɛfiri sɛ mahwɛfoɔ ne matiefoɔ nyinaa so ɛtwɛn sɛdeɛ ɛbɛsi akɔ 0551-931-931 0548-931-931 yɛbrɛ no ayɛ bea ne sa ɛno nti no wɔkyena agya woro ɛwɔ bi ka obi ɛkyerɛ ne wɔfa asefo no abɔ ne kwan adu ɛno nti wɔkyena da no ɛwɔ sɛ otumi eyi ano ɛno nti no yɛbɛsrɛ yɛtiefoɔ nyinaa sɛ asɛm wei no ebi wom papa ɛnyɛ asɛm ketewa ɛfiri sɛ agya woro kasa wie a enwoma ɛbɛtumi okay hello Oforisuo benne yey ya bra no tiyanko yanim kakra baba na de bra de me mi hwe bibia so we SK Bolas na me na hene oboasia na wani tia me butu se mo dia asem na evangel feje mo dia yenso dia se mo hye se no chena no okay hello oh ye kwajo wa me yesi pe ko asem we ya want to say by people so wa ma tell again ya triple ko yadi ashe fridge nyame ya domo chena okay hello kwaku asem yadi ashe fridge no na no maybe because no offer asefo asante kasa the offer asefo no do so nyawe iti me no ya dwi ko papa no so obi ka ti se amana nka na asemo a na yakububu so a so ya hano na so kasa so mo kana o gija bebre wom last year yom buy nsem mo ka nya no nene o ka say complainant no almost sesano almost we no so affidavit na o man ni nwar power of attorney so no nkasa ko man lock say yetu aheda enti se chena no be se kwanda eruti okay hello ya mena okay your birthday ba ku mienu bi ye koyenim birthday ba ku mienu bi ye bre no awie papa wona wodi wa woda nyina sa baba wa we ne ma media course wo krufrum nyame emfa efie no dibia ka ho o ma nim de kama se de beya obetumi ede abone bra onu akra se ni onu o se ne ma me se akus we o yakoda ketwa kra na Asem Mpe Nipa fan pa o mufa yumadi we eniago okay we akola u twa pe chancho katra yafa happy birthday enso enkoma na sei ewo abroma ne maame ne papa nyina se omuma na woda pa onyini Sompa FM bema sei no wo abroma ne nana ne ofa polo ne eye na woda se nyame emanu nyinkere na omana hoden kase pa aha ene bre bema ye di Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesie Osei Aboagye me ne mapamfo yakra mo yeko long time